三界觉三界觉当年的三界觉有的人就往这走的，为这边那边人家现在种这些，没等来我做了，特别送你，咱们现在就会去买他的路子的。再是个就那生了说啥，就那如果就那边就是这样，你们把那个稍微前面他这样什么去，就是那个三月份的这边人得了做年把菜呗。还有一个到人这个情况就是没那多少关键只能去咱们从这个大概就这么多，那个啥，古龙如果说这么多的7万大把时间，哦，这搞得不真个啥，这带是他去问到我是来开就是带是属于，这他啊，他说，这是没怎他说的。这好像你也搞不，他三级个说那是搞出来，修过的了呀，给工修的了，住到那住，他住起不修过的对吧？搞不完，他搞出来，别的那些，意思，这个俺做，没里怎么做不的，没事不去不的，只没事不去不的。给工修过的住到住的搞不完，是搞不完，他那这个这个啥，我的。사들이 그래서 라베도 주위나 사대 저거怎么说 어디로다 일단상 줘야 되고다 전낭신 신님 빠빠빠빠라마지 진난디간 되게 주셔서 따상 쉬우다 무서워서다지 제자들 어디 인이한다 저니까 그래 저다도 돼야 말아 잠시만 딱 보러 생겨서 내게서 전문을 다 부르자래 이도 뭐지 녀버자 이도 뭐지 자칭에 다이 다 뭐시와 싱마서 제가 상대도 다자 또봐 수직이 아니 자바타마티 가서를 채워다 산제 녀마 레드 녀마 빵사로 그 줄레드 녀마 빵사버선다 제가 나지 그 동안 야야와 야마리 자점을 오라 제산 자점을 야마리 산제를 가는 그래 저 이네 아니 가서를 또 샘젠다 당진제 된서 가서다 집에 미다보다 미다브라시 때야
집에서 제 남정에没有啊，남정에没有断的。啊，这个啦，去嘛做先看一些拍吧，考当龙子，考，但不忙不这呢，同居忙不这呢，我说这，咱们这没不是个，他们下去了都，可能在下呢，说怕下呢。说做怕啥呢？浪着可对呢，浪着可对呢，可能就比较那是浪着可对呢下去了。你绿的深圳他们这来，深圳他们这来，现在这边怎么这个绿的，你这个都，我天下去了，可是那这个了，咱们这么的看一下看我这人。어디 다 철구야 제도 그래 따다 레르 맞지바 레르 남이 미시긴도 어디다 그래 가야 체도 네 산디게 더 타마데 제가 냐한테 잡아 담발 아니 담배주디 다 산지 따바를 쉬어이나 담배 산지 숨을 담배주 짜증을 등이 아마로 산지 따바를 쉬어서 짜증을 제자들 산지 숨을 담배주를 짜증을 대야 제도 네 사레 냐한테 주 담배 짜증을 따바를 따바 저 매바 짜증을 봐 저 따바 매바 저 어디 대주 어디 제가 일러버는 밑에 좋아해 체지에 나와 당에 밀름다 체지에 나와대 나와서 주는 것이 그래서 주는 것이 당근 대봐 따와 정말 나중에 알랑보다 주는 것이 되지 봐 나중에 알랑보다 나중에 시던 따와 정말 저합도 합다 사인들 아니 그래 내나들지 저탑 가지고 근데 이놈의 것이 나나시던 치 쇼팅을 봐 소스제임을 봐 제가 로르지 치즈 나와 당에 mel음다 치디디 당고 mel음지 mel음 단서를 찍으랬어 축지 축지 때도 단다 지다하고 말이 또 검자면 검정애들이 있는 것도 저기 지화하다 보거든 시두가 어떻게 그래 시두가 신에서 헙들 헙들 밀리터 받아 아니 롱저들 인연 전지 롱저 어디 그랬는데 저거만 안 넣고만 되는 다 가서래 서서 가면 집에 가면 다 되는 밤마다 이제 강모당 그래서 못하다 가는 지지 저런 걸 추스 뭐도 로 줘보나시죠 로 주제 차딩에서 로 주제 차딩에서 돈 가자 차딩에서 로 주도 차딩에서 연 가자 어쩌나지 다 시도가라 그냥 하고 그래 시도가라 신이 되네요 하고 그러시네 시도가 디나시 오다 이 소설을 밀도지 축스 로 줘보나시 차딩 어디 시도가라 신이 하고 그래
시도가 신이 어디 시도가 신이들 하고 나오던 거래. 다시 다 담배 가서다 이 담배주 남아 제일 좋아하는 대학으로 어디지 다제 미세가는 지금 제외 숨 제외 지금 이는 최초서만으로 최초서만으로지 최다우지만 최초서만으로 제 미세간 어디서 최초 예 담배주도 이den차 가리면 하모지 마시지 뭐 대장은 스님배 지나 빼지까지 뭐 대박이네 대한번 같이 남름다들 뭐 하시면서 가서 진리용을 저기 당부 제대로 다 먹었지. 가서 미세가 최제베스로 최제베 뭐 최원의 최남다 제마 송아 최저부채 가서 받는 미더로 최제베스 다 들으지 가서 너니 딱 가버려야 돼 그자 다 죽지. 잘래 민가와 같은 사서에는 제들에 지시는 뇌자다 들으다 그래 내가 같은 수다 찬자 상하순 동반ኛ보다니 잘은 뇌자와 그래서 이제 가지고 샤워치기 뭐죠 샤워 정신을 제 뭐죠 가서다 그래다 살다 그래서 제가 살다 야말도 살다 그 주소 상부터 밀도스 주소 상부터 로치원하지 나고나 로치원하지 어떻게 거래 재미 가서래 저 남다 증에지는 다시 소설 주장 전남다 증에 예 더선 검수당 저 남다 증에지는 저 가오방이로 지시랑 선배매바 시베 섬상부 현在배자 대체뭐 현在정신의 뉴이시 섬상부 메시지에는 매미스 시도를 써봤죠. 지시랑 배 등이 그래서 샤나 신빙이사 신빙 메시지 신빙 그래서 예미스 샤나 담을줘요. 써서 그 가오공이라 배지 그 자취를 가르치네. 뭐 띠띠마다 제발 써서 배워요. 가오공을 저번에 가와시고 저다 네. 저대 지라시면 제대 나와 땅에 밀는다. 하여튼 좀 지가 어떻게 저 밀당 대한민국 주민가 된다. 그래서 민음당하는 시간이 받을래. 딱 수메카 많이 벌은 신나 받으러 가는 민음당하는 시간이 받을래. 아니야 세븐 시간다 가서 때왔더니 네 무슨 때왔네 써봐. 가서래 뒤 가서 장애를 때라니 가서 네 시기라야 야 가자 말이 가자 차와 쉬우지 배 찬네 배 차와 쉬우지 가자 차와 쉬우지 배 장물배 써버실 때지 장물배 써버실 때지 시기라야
장렬자지. 인차시베 차시베 장화지 장화 초도 쉬우지 텔레비 더버시 때지 미스 어쩌는가 디다 마 장렬을 봐. 오, 저도 장렬자다. 그래. 대체 뭐라. 저기 그 셀린 맨로 된대로 주는 셀인데 세버드 램버트 뭐 다시 슈체 봐. 뭐 스타라 야야. 내 번에 가서 그래. 당번 요거 삼바르다. 네? 자라네 당번 요거 삼바르다. 근데 세버트 램버트는 배차봤던 방문은 야 다져. 어제 이게 송도 와서 어두제 아니 산열자이나 배 산열자다 배 찬 그래서 깜발레 가져 루갈 깜발레 가져요네 트라메바 찬베 제 차도 쉬지 깜발레 가져네 뱀에 트라메바 어제 저대 나대로지 셀링소다 아들 최지 차보도 비슈 슈테 도시데 어디 셀링디기 야 그래서 잔냐는데 상냐를 제가 어디 주다 제가 잔냐를 네 진짜디 시글라가 메가시야 지우된데 동태디 인제부터 선이 들려도 시글라가 어디를 찬 시글라 찬 시야가 무슨 이제 셀링 다지 지울 쓸때게 셀링 다다고다 어떤들 주인이나네 세버들 램버들 좀 해보세요. 자다 실ker 장 매일 제가 가면 레인 그러와 and similar butterfly similar change me don't change the individual dress so much the rig is sebataya lemba the name look Tajing jagat. Reta lama rangi lama chambata tajing jagat. Ji re changju sam tawada. Ji da me da lo zhen tenjung de lo zhen tenjung ni ma de ting ma ba. Cha zhen wo de zhen chap lo da. Ji da ma xian ba da de. De yong ra. Cha zhe 그네 야, 들어. हिजो मैले यो चित्त उत्पादन आशयको विषयमा पुरा गर्न पाएन किन भन्दाखेरि बढी जसो मृत्यु अनित्यको विषयमा कुराकानी भएको थियो र विषय चाहिँ आज यसमाथि फेरि पनि थप मलाई केही भन्न मन लाग्यो र विशेष गरी अब यो हाम्रो चाहिँ पहिलो कुरो त मानव जीवन प्राप्त गर्न नै अति दुर्लभ हो यो नै असम्भव चाहिँ सम्भव भएको जस्तो हो मानिलिउँ एउटा यो हाम्रो मानव चाहिँ जीवन भनेको यो अरूसँग चाहिँ दाँजो गर्ने हो भने हाम्रो
हातको हत्केलामा चाहिँ चाहिँ सानो चाहिँ एक मुठी चाहिँ धुलो जति मात्रै चाहिँ सङ्ख्या हो मानवको सङ्ख्या भनेको अरू अरू चाहिँ दुर्गति लोकहरूको चाहिँ सङ्ख्या हेर्ने भने र त्यस्तो सङ्ख्याभित्र हामी चाहिँ अब मानव जीवन प्राप्त गरेर यसरी चाहिँ जन्म भएको यो असम्भव जस्तो चाहिँ सम्भव भएको छ अहिले र यस्तो सम्भव भएको बेला चाहिँ अब हामी चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के सोध्छौँ भन्दाखेरि आफू चाहिँ कहिले पनि मृत्यु नहुने एकदम अजम्बरी जस्तो होइन नित्य जस्तो हामी सम्झिन्छौँ तर वास्तवमा त्यस्तो होइन किन भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ हरेक क्षणमा चाहिँ मृत्यु आउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले जस्तो अब बुद्धकै कुरा गर्ने भने बुद्ध त चाहिँ अब सबै क्लेश आवरण र ज्ञान आवरणहरूबाट सिद्ध भएर उहाँ बुद्ध त प्राप्त गरिसकेको चाहिँ हुनुहुन्छ तर त्यस्तो चाहिँ मात्रै अब वास्तवमा भने अर्हतले त अब चाहिँ यो जरा मरण रोग व्याधिबाट मुक्त निर्माण भइसकेको हुन्छ भने बुद्ध त अब कुरै भन्नै परेन बुद्ध त किन भन्दाखेरि क्लेश आवरण र ज्ञान आवरण दुइटैबाट चाहिँ सिद्ध मुक्त भइसकेको कारणले गर्दाखेरि तर पनि उहाँले चाहिँ फेरि पनि अब चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ चाहिँ बुद्धले चाहिँ अब उहाँले त्यस्तो भए तापनि उहाँले चाहिँ अब यो लोकमा चाहिँ फेरि अब के भन्छ महानिर्माणको एउटा लीला रच्नुभयो होइन त्यो किन भन्दाखेरि वास्तवमा उहाँले त्यो रोज्नुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँ जीवितै बसिराख्नु सक्थ्यो उहाँ जन्मौँ जुगौँ उहाँ जीवित उहाँ चाहिँ बस्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँसँग त्यस्तो खालको चाहिँ सिद्धि प्राप्त भइसकेको थियो तर त्यसरी बस्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले जुन बुद्धको धर्मलाई हामी जति चाहिँ एकदम के भन्छ रत्नमणि जस्तो मान्छौँ त्यस्तो खालको चाहिँ नहुन सक्छ किन भन्दाखेरि बुद्ध स्वयं भइसकेपछि त्यो धर्मको त्यो चाहिँ त्यत्रो त्यो श्रद्धा नहुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा त हामी अल्छे हुन्छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हामीलाई चाहिँ अल्छेपनबाट चाहिँ माथि उठ्नको लागि र यो अब धर्मप्रति एउटा श्रद्धा जगाउनको लागि पनि उहाँले पनि त्यस्तो उहाँलाई सिद्ध प्राप्त भइसके तापनि उहाँले चाहिँ एउटा महापरिनिर्माणको एउटा लीला मात्रै रच्नु भएको हो त्यस कारणले अब हामीलाई जब मृत्यु आउने बेला हामीलाई चाहिँ मलाई यो छ म यस्तो हुँ अब म चक्रवर्ती राजा हुँ अथवा मसँग यत्रो अधिकार छ अथवा मसँग यत्रो सम्पत्ति छ अथवा जेसुकै भए पनि त्यसले त काम गर्दैन त्यो बेला मलाई नमर्ने भनेर मृत्यु रोक्न सक्दैन अब मृत्युलाई रोक्न सक्ने अर्थात् मृत्युबाट मृत्यु रोक्न त के अब मृत्युबाट भय त्रास होइन जब हामीलाई मृत्यु आउँछ त्यो बेला हामी डराउँछौँ आत्तिन्छौँ होइन त्यस्तो खालको हुने बेला त्यो बेला रोक्ने त्यो बेलाको एउटै मात्रै चाहिँ काम लाग्ने भनेको के त भन्दा धर्मले यदि हामीले धर्म गरेका छ भने त्यसले मात्रै चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो रोक्न सक्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ हामीले जहिले पनि अब अरूलाई चाहिँ एकदम के भन्छ चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरूलाई यो चाहिँ अब एउटा विशेष गरी अब अहिले हामीले चाहिँ गुरु रिम्बुजीले पनि यो भन्नुभएको छ यो हाम्रो जन्म भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि हामीलाई लामो जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा त्यस्तो होइन यो त कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जन्म त हिजो रातिको एकछिनको सपना जस्तो एकछिन सपना देख्यो तर बिउजिँदाखेरि केही पनि छैन हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो अहिले छ तर एकैछिनमा फेरि विलय भएर एकदम शून्य हुन सक्छ त्यस कारणले अब हामीलाई अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अहिले हामी अब मलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन किन भन्दाखेरि अब कहिले नमर्ने जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा जब हामीलाई केही अचानक घटनाहरू नघटेसम्म हामीलाई त्यस्तो लाग्छ तर अब हामीले अहिले राम्रोसँग थाहा हुँदैन किन भन्दाखेरि अब त्यो नहुनुको कारण हामीले अब चाहिँ ध्यानहरू होइन चाहिँ ध्यान गर्दैनौँ विशेष गरी मृत्यु अनित्यहरू हामी ध्यान गर्दैनौँ त्यस्तै मार्गक्रम जो लाम्रिम छ त्यसको चाहिँ हामी ध्यान गर्दैनौँ त्यस्तो खालको चाहिँ ध्यान नगरेपछि अनि त्यसपछि हामीलाई यो कुराहरू बोध नहुन अचेत अवस्थामा चाहिँ हामी त्यस्तो देख्छौँ तर खास भन्ने भने अब हामीले साँच्चै सोच्ने भने हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो चाहिँ हो त भन्दाखेरि एकैछिनमा झलक्कै उज्यालो हुने अनि लगतै अँध्यारो भइहाल्ने यसो झलक्कै चाहिँ उज्यालो हुने एक सेकेन्डमै फेरि अँध्यारो भइहाल्ने त्यस्तो चाहिँ हो खास गऱ्यो भने त्यस्तो खालको चाहिँ अनित्य क्षणिक त्यस्तो हो तर पनि हामीलाई चाहिँ अब जीवनभरि सबै त्यो त्यस्तो हुँदै पनि तर अब हाम्रो अज्ञानताको कारणले हामी सबै जीवनको कर्महरू चाहिँ अब सबै काम गरेको सबै काया वाक चित्तबाट काम गरेको चाहिँ सबै सम्यक धर्म नभएर सबै एउटा धर्मको नाम मात्रै केवल धर्मको नाम लौकिक धर्ममा मात्रै चाहिँ सबै धर्म गरेको जस्तो मात्रै हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सम्यक धर्म चाहिँ नगरेर त्यसरी जीवन खेर पनि जान सक्छ त्यसले गर्दाखेरि
जतिसुकै पढे पनि जतिसुकै विद्वान भए पनि मार्गक्रमको ध्यान र अभ्यास गरेन भने यो जीवन पुरै व्यर्थ हुनेछ किन भन्दाखेरि त्यो साँच्चीकै उसले सही अर्थमा सम्यक धर्म चाहिँ बुझ्दैन हैन त्यसले गर्दाखेरि उसलाई ज्ञान त हुन्छ तर उसले सम्यक धर्म नबुझिसकेपछि उसको सबै कार्यहरू चाहिँ सबै लौकिक धर्म भइसकेपछि त्यो जीवन व्यर्थ हुन्छ उसलाई धर्मको नाम मात्रै एउटा केवल धर्म गरेको धर्म भन्ने मात्रै हुन्छ तर साँच्चीकै धर्म भइरहेको हुँदैन त्यस कारणले अब हाम्रो जीवन भनेको त यसो चाहिँ हामीलाई यो के भन्छ बिजुली चम्केको जस्तो झिक्क चम्किने एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ जीवन हो यो एकैछिनमा जे पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जीवनमा जहिले पनि हर पल हरेक समय भद्र मन राम्रो मन र परार्थको हित चित्त भएमा अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अन्त्यमा हामीलाई जब मृत्यु आउँछ जब मृत्यु आउने बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनि त्यस्तो चाहिँ त्यो मृत्युबाट हामीलाई डर लाग्दैन हामी होइन त्यसपछि हामीलाई चाहिँ भयहरू हुँदैन त्यसले त्यो चाहिँ एकदम आनन्दसँग हामी मृत्युवरण गर्न सक्छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खास गऱ्यो भने अब हामीले त अब कस्तो भन्दा हामी कहिले काहीँ थाहा नपाएर निदाइरहेको मान्छे चाहिँ उठिहाल्दा मृत्यु हुनु भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामी निदाइरहेको छ अनि झट्ट भ्युजिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामी त्रिदुर्गति लोक जस्तो प्रेतलोक नर्कलोक र पशुलोकतिर जन्म भइसकेको पनि हुनसक्छ त्यस्तो खालको अनित्य होइन हामी चाहिँ अहिले चिर निन्द्रामै हो खास भन्ने हो भने त्यो निन्द्राबाट झट्ट भ्युजिने बित्तिकै हामी दुर्गति लोकमा पतन भइसकेको पनि हुनसक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ अनित्य हुन्छ हामी त्यसमा पनि अब चाहिँ चिसो नर्कलोक तातो नर्कलोक अहिले हामी कहिलेकाहीँ एकदम तातो भयो चिसो चाहन्छौँ त्यस्तोको कर्मको फलले फेरि तातो नर्कलोकमा जन्मिने फेरि अहिले अलिकति तातो हुँदा फेरि चिसोलाई एकदम त्यो आसक्ति जाग्ने त्यस्तोको कर्मको फलले फेरि चाहिँ तपाईँको के भन्छ चिसो नर्कलोकमा जन्मिने त्यस्तो हुन्छ जस्तै 12% समुत्पादको त्यसमा चाहिँ भनिरहेको छ त्यहाँ देखाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भव चक्रभित्र हामी एकदम चाहिँ घुमिरहेको हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब यो चिसो नर्कमा पुगिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जतिसुकै कम्बलहरू सिरकौड अडे पनि तातिँदैन आफ्नो शरीर जहिले पनि चिसो कठ्याङ्ग्रेर एकदम चिसोले चाहिँ कठ्याङ्ग्रिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको नर्कलोक चिसो नर्कलोक हिजो भने जस्तो 8वटा चिसो नर्कलोक चाहिँ 8वटा तातो नर्कलोक त्यस्तोमा हामी बताउनु हुन सक्छौँ त्यसले गरी कहिलेकाहीँ अब विदेशतिर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरू अब चाहिँ मृत्यु हुन लाग्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ उनीहरूको मन चाहिँ राम्रो चरामा चाहिँ देखेपछि बाहिर त्यो चरा सम्झिँदै मृत्यु हुने उनीहरू किनभने त्यो राम्रो चरा देख्ने बित्तिकै उसको मन चाहिँ त्यहाँ जान्छ त्यहाँ जाँदै अनि मृत्यु भइसकेपछि चरामा चाहिँ मन बसेर मृत्यु जाने कोही मान्छेहरू अब राम्रो पुतली देख्यो त्यो राम्रो पुतलीमा चाहिँ मन गएपछि त्यतिकै मृत्यु हुने किनभने अब उनीहरूले त्यस्तो खालको धर्म सिकेको हुँदैन जसले चाहिँ सिद्ध लोकमा थाक्सिङ भन्छ हामी सिद्ध लोकमा जाने खालको मार्गहरू त्यस्तै अब आफ्नो गुरुलाई सम्झिने त्यस्तो खालको शिक्षा ज्ञानहरू उनीहरूले प्राप्त गरेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो जीवनमा त्यस्तो खालको चाहिँ अब नसम्झिकन अन्तिममा हामीले सम्झिँदै गएर चाहिँ विशेष गरी सिद्ध लोक चाहिँ मा जाने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ विचार र त्यस्तो आफ्नो आत्मकल्याण मित्र गुरुलाई सम्झिनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ 대연은 지메 가던 다스 또 longe 가져야냐 가져래 대님 주마 니는 다니는 살라라죠 니는 또 니름도 니름이 뭐잖아 니름이 뭐잖아 니름이 뭐잖아 아니 다 가서래 니는 나를 옆에 슈베 가서래 그래다 그래다 대랑 집에 산나시 베슈 할레바 슈지 삼절 잡아서 슈지 아테네지 연양 다 니님한테 니 진짜 니님 따라와 진짜 니는 땅이 이런데 니는 뭐시나 들 찾고 잡는다 들 찾고 잡으면 너무나 말아 봐 이제 니는 뭐시나 영어로 봐 너도 영어로
거다 짜는 야말 와디 나오다 마세 그 당연히 민zam도 야말 와 제가 제가 어때 전화 듣는 말이 전화 듣는 말이 전화 저 지메가 된다스 이놈도 어떤데 저어데 도세 차 있는데 차 그게 차 어떤 매봐 듣니 말이야 그래서 니는 하거나 그래서 니는 하거나 자기 그 매를 여봤어도 여반낭 나와도 신 이제 작업적으로 와 작업적으로 콘도적으로 어디지 다음에 저와 주님마다스 다 디지기 제도 디지디두야 제도 또그 담순부야 제도 그래 디두야 제도는 자강 저 디디두야 자강 저부터 인범해봐 인범해봐 그러다 주님마 주기 주려야 주님마야 도주주네 매번 정도와 그 주디 막은 봐도 주님마도 도주 최대면지 어디나지다 그 다시 디미데 시가 다르다 뭐다 심어도 그 도주는 매지 제디 디두의 자와 어느 고의 자와 그들의 다음에 님을 주님을 좋아 오늘들의 예수스 르르지 안내 파다마산지기 지드밀을 백업도 중에 파다마산지기 예외 봐라 치다도 이지 단단히들 루시 등리라다 공 신라마데 공라 공로 자자 등리 자체로 아직게 이제 큰나라를 죽는 자는 돈요데 보달 그래서 최등 야때 심사 슈샤 아슈레 지금 롱슈웨이 롱 같이 슈웨이 어디 지금 등리겠다 아니 어디나 가자 예매 발라 당한도 배에 집에 가져래 저 남자 제 뭐죠 집에 영제 제들 봐 제디 된도로 영제 다 가져래 다레 집에나 다들 다 가서 낭미게 내가 낭미게 미지에다다 가는데 낭미게 내가다 소소 그 수리로다 가서 저거 방저로 아니 너도 따라도 좋아이네 인생디 가서 취해서 마송나 하버도 취해서 마송이나 거다 지금 게 취해서다 제디디 제 그냥 제디디 두비야라 인생 멤버스 근데 세디 제디디 두비야 어디서 sonje 그 가서래 어디지 아니 가서 영화 미시 영어도 sonje church 아무도 영어 미집에 영어 영제 제단 합작가 아니 지다도 있음 영어 봐라 지다도 있음 단단히 이루시 생각와 그다음에 담아 산지 제 미집에들베 아주는 무대에서 미집에 제디기들베 영제 그러나 저승공서 제베이네 제디지 제도 아니 어려다 게시케바 년다 기드망보 제에서 영년에 되고 제베서로 다그
다 고지딩에 조선화 거리내서 어두저자데 다들 근데 영대백벌은 치다고 합도가 됐지 치다도 있으니 어리 전체 성당 단단한 최지 최남다 최세세 지진 점을다 최남다 담배죠 단단히도 생겨 와서 지디 지들을 잡고도 자 어디 지들 인물을 다 잡고 지들을 잡고도 자또 담선 잡고도 자 어디나 담디 깔아 가셔요 잡고도 자 어디 러다데 도잡고 러다도 어디 제대로 당사 들을 맞아 지 자라탄 봐 골로다 잡아 자라들 봐 유샤 말하면 된다지 말해 단단히 두시딩 와서 어쨌든 저랬어 아니 단나신 거니 가서 제일부지 다준이가 첼로 롱매봐 다준이가 아니 첼로 롱매봐 단주디 한저 탑대부터 진 예와가 봐 아니 첼로 롱매봐 두제매봐 아니 가서 그 남진이 매봐 집안 내봐 남진이 매송다 첼로 롱매봐 일로 컴배 어디 섬 일로 컴배 그대로 고맙대지 제대 낭시 dogs 일로 컴배 제 야야 섬에 될 비불지네 먼저 쓰면 거야 나다가 시도해나 아따 드링 시야이네 드링 니궁다 지금 시야이네 나도 야랑보다 아따 로무데 가다 줄 못데 그래 섬모다 신시야이네 어때 다들 시야이 마가 아무고 다 보나 머르도 자이나 머르도 좀 시야나 다들 머르도 마다 콘라 나 로무데 그래 섬메라 다시니다 이 가자 머르도 때보다 머르도 때보다 어시 나사다 이 시야지 다 시길섬 제가 모두 티부도 모두네 아주 롱부터 그래 좀 단지 되어와 제가 될 검대와 나다가 싫어 될 검대와 디님다가 시에이네 시에이메네 그 쌤들 검대고 하고 여러와 될 검대 그거 닝이 나자 톱도 시에이네 가이네 다 하게 된 저거 다 때부터 나 배들랑 못 되게 단지도 어디 저자 내가 최초가 전남다 최초가 말해 일로 컴베스 최대 나셔도 쓰다 뒤 가서래 다 지단 치워자마요 남징에매 다 들은랑 뭐집에 내가면 딱 가와 있는 저 두개네 네개네 두개네 가리나 때 들은랑 뭐집에 내가면 어떨로 거기다 검제 로코 멋진 내가 걔라 저게 잠바 옹도스 지금 가서 아마 쉬마 찾아고 공개 가서 공개서 아니 번다 dunda jama dunda jama dunda dina 다 시와당 dunda 시와당 마시와니 디년은 시와 야 섬로 말다 dunda 시그레 섬 어디 좀 야구에서 말해 드링 전화 드링 라 시그레 섬선 걸와 맞아 누가 되나 시그레스 뭐 대전에 야구에서 이게 참원도 어떤 사람이나 들로 검대나 진짜 누가 되나 시그레스 좀 로카모이나 야구에서 말해
nye gela de gundane medo julen ji shuyi de kumbu jema sam jema nga medo julen tan jema chung di shuyi damade de karjo de de kan de shuyi lamring to ba ni de jul jala khare chores semendo 하데 그때 제사 남르 또번 유지 잘 가르쳐 버렸지. 쉬나 자주 쌤 유지 잘 가르쳐 버렸어. 다 버전 또번 유지 잘 가르쳐 버렸어. 쉬면서 아니 경기 돼서 말에 랑 진정이 님부터 몰라서 말에. 중원은 하늘에 랑 진정이 님부터나 자주 쌤 진 열제인 와. 랑 진정이 자 장주 생기 장주 생기 다르데 뒤로부터랑 진지를 뒤에 가서 빌로저디 랑 진지를 봐 제단 랑 진지면은 장주 쌤지로라 제단 진진님부터 진진님부터 그래서 말게 등원에 자는 그런 냠냠을 해 이거는 냠냠해서 순간 그거 그중에 쉬봐 신에 또 줄지 남전에서 또 줄지 님이나 또 줄지 어떤지 경험을 주거나 순제 주고다 또 줄지 어떤지 나를 주를 써보다 진짜 대 도모나 저 제가 일로금에 체제나셔도 전화다 님을 들으랑 시부다 마시면 있는 시와 네 시그레 삼아도 거래 님을 들으랑 시그레 삼아도 또 거래 그래서 시부다 마시 시그마를 삼아도 마시 시부다 마시 시부서 뭐지 다 가서 뒤에 가서 로디나 메시나 시바 진진나 라보다 다와디나 시바다 메시 시바 드나드나 메시나 시바 드니니 마드나 야셔도 왔다 야셔도 왔다 니면 드나 니면 시바다 메시 시오데 어떻게 공부를 그러나 그냥 준을 대비네 준디 맞잡아도 준디 준 것도 준 잡아서 마시부터 잡아대 디퍼를 가서래 디퍼를 가서 버를 시버 인그레스 나다 팀에 대고다 전전은 다들 지원에 답아야 못 되는데 심지어 못 내주고 와 드니 최대 드니 최 난다인 거라 봐 어디 팀보다 제가 어딘데 된 거래 제가 어디 가서 제가 안도 남지 미신나라 삼로 이 당증이 온도 당경을 당증 온도 당나 아니 가져래 민기별로 찍으래 너나 여자샤다데 무슨 소바 명방하다 단여도 어디서 명방 나서 찍으래 가서래 아니 가서 딕바 gwa mango sa chal deba mango sa che ninda chema mo ode chakbare chakbar na do rad chunga ji ne chimba da bhasha rad chunga ji ne ode
얘가 요래. 제자 다만도 쌤데 가르치 거랬으나 시마에 세점을 쉬어다 마시겠는 쉬어다 봐 쳐지. 쉬어다 마시면은 시마에 이런 것들 보자와 팀 맵세 쉬어다 마시면 쉬어 봐. 로드 대초 로드 등 어때 콤바세와 제가 일러건배 제대 나시도 없어. 제대 로드 대로 콤바지고 딱 말해 쉬어다 마시면 쉬어는 해보지. 쉬어라. 로드 쉬어다 쉬어다 마시면 쉬어라. 로드 쌤을 대로 잡고 그래. 제가 로드는 쉬어다 마시면 로드 쉬어. 나한테는 쉬어다 마시기 쉬어. 둘한테 쉬어다 마시기. 저는 밑에 쉬어다 마시기 쉬어다. 어디서든 전 쌤들이 가서 남기는 뒤에나 어디 시도가라. 다다쳤어. 다다쳤어. 시원하지 좋다. 로세트 시원하지. 로 카메라 로 세브다. 이번에 나고장을 로 헛도 나온다. 어디 집에서 쉬어 다가라네. 쉬어 다가라 저거래. 제가 제가 쉬어다 마시면 쉬어를 봐. 로차고 남주네 들에 먼저 미지기도 그라 또 사바들을 좋아했나 가서 제모다 찍고 다들 쉬어다 마시면 쉬어를 봐. 로테라 봐. 저거 건바지 고아래. 드림 라인 쉬어다 마시겠네. 쉬어. 봐 두서 오도 되건데 근데 되지도 아니 체험 뭐 저 랑싱이 체험 뭐 저도 그래. 제 밥사 대파 그래. 랑싱인데 저 제말 뱀바. 근데 하나 신이는 신을 뱀바. 오다 가서 그래 레다 저 제말 뱀바다 하나 시간에 가서 답을 가면 거울을 답을 가면 대 뱀바. 다는 산지 그만 점제도 산지 그만 돼야 쳐지. 어디 이거를 시행하다 쉬어도 마시벌 되지는데 야마를 제 남자 이제 가버려. 제가 어두스래. 야, 안 쳐보게. अहिले अब हामीलाई भौतिक सम्पत्ति जतिसुकै भए पनि त्यो चाहिँ अब सबै कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा भएको भौतिक सम्पत्तिहरू हाम्रो जीवनहरू सबै कुरा चाहिँ हामीले सपना जस्तो हो। यो सपना जस्तो चाहिँ सपना हो भन्ने थाहा पायो भने जस्तो त्यो सुख पनि कस्तो भन्दाखेरि देवताहरूले प्राप्त गर्ने जुन भौतिक सुखहरू छ त्यस्तै खालको सुखहरू पनि सबै चाहिँ सपनामा देखे पनि त्यो सपना चाहिँ हामीले अब सपना हो भन्ने थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो मन चाहिँ त्यतापट्टि आसक्ति जाग्छ। तर अब जब हामीले त्यो चाहिँ मनदेखि अब यो चाहिँ सबै चाहिँ अब सपना नै हो भन्ने जब हामीलाई सपना चाहिँ सपना भएको साँच्चीकै वास्तविकता थाहा हुन्छ त्यसपछि यो सम्पूर्ण संसारिक यो सबै चिजहरूप्रति पनि हाम्रो चाहिँ मन चाहिँ आसक्ति हुँदैन र क्रोध पनि हुँदैन। त्यो सबै आसक्ति र क्रोध यो सबै किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो सपना जस्तो चाहिँ सपना नठानेर त्यसलाई साँच्चीकै हो भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसरी बुझेर बस्दा त्यसलाई चाहिँ त्यसरी लिँदाखेरि अनि त्यसपछि हामीलाई आसक्ति र लोभहरू अर्थात् हामी क्रोधहरू बढ्ने कारण त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो सबै चाहिँ सपना मात्रै हो, हिजो राति देखेको सपना जस्तो छ त्यस्तै नै यो सबै चिज चाहिँ त्यस्तै हो, चाहिँ बिउजिँदा केही पनि नहुने भनेको मतलब मृत्यु हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन। त्यसपछि अघि जिउँदो हुन्जेल सबै हुन्छ तर मृत्यु भइसक्यो त्यो सबै चाहिँ सपना जस्तो। त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ, भावना गर्नुपर्छ, दैनिक सम्झिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब गुरु निम्बुजेले गुरु पद्मा सम्भवले पनि यस्तो भन्नुभएको छ कि यो जीवनको सबै सुख संसारिक चाहिँ कर्महरू सबै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
अब चाहिँ त्यो सबै क्षणिक हो त्यो सपना जस्तो मात्रै हो त्यो सबै चाहिँ होइन त्यो सबै हामीले चाहिँ त्यो सबै दुःख हामीलाई चाहिँ झन् दुःखहरू दिने झन् दुर्गति लोकमा पतन गराउने त्यस्तो खालको चाहिँ सबै त्यो मात्रै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तै गरी तपाईँको फथम्बासँगे जो चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि थिङ्ग्रीवाहरूलाई जो एउटा चाहिँ उपदेश दिनुभएको थियो त्यहाँ लगभग त्यहाँ 100 चाहिँ उपदेशहरू चाहिँ छ। त्यो उपदेशको आगम पनि मैले खुनु रिम्बुजे जो उहाँ छ उहाँबाट मैले त्यो आगम लिएको छु, प्राप्त गरेको छु। र त्यो के छ त भन्दाखेरि त्यसमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो जीवनको लागि अब हामी चाहिँ कस्तो भन्दा हामी अब गृहस्थी हौँ या अब गृहस्थीहरू त अब आफ्नो परिवारको लागि कामको लागि आफ्नो व्यवसायको लागि अब मन त्यता भुल्छ बरालिन्छ। त्यो गृहस्थी त अब त्यो हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो माथि अझै हामी प्रवचित भएको हामीहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो मन पनि अब जिउ चाहिँ धर्ममा भए पनि मन चाहिँ पुरै हाम्रो संसारिक चिजमा संसारिक सुखमा सबै त्यो चाहिँ मन चाहिँ अब त्यस्तो खालको क्षणिक सुखहरूमा भुल्ने भएको कारणले किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यो खालको चाहिँ सपना हो भन्ने हामीलाई पनि बोध नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यस्तो चाहिँ हामीलाई त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन त्यतापट्टि बढी गइरहेको हुन्छ, सांसारिक सुख संसारिक क्षणिक सुख त्यस्तोमा हाम्रो मन गइरहेछ हामी चाहिँ प्रवचित मान्छे भए पनि। त्यस कारणले जतिसुकै विद्वानहरू हो जतिसुकै अब विद्वान पढेको दर्शनशास्त्र अध्ययन गरेको गेसीहरू होस् जतिसुकै भए पनि अब साँच्चीकै वास्तविकमा चाहिँ त्यो धर्म चाहिँ बुझेन भने मन चाहिँ जहिले पनि हाम्रो चाहिँ एउटा क्षणिक सुख र सांसारिक सुखमै हामी रमाउँछौँ, त्यतापट्टि धेरै भुल्छ। त्यसले गर्दाखेरि मृत्यु जतिखेर पनि आउन सक्छ। त्यसकारण अहिले नै मैले यो मन चाहिँ किनभने मृत्यु अहिले पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले धर्म गर्ने भनेको भरे गर्ने भन्ने होइन, त्यो मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि नै आफूले धर्म गरिसक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म धर्म चाहिँ अहिले नै अभ्यास गर्छु भन्ने खालको मन चाहिँ हामीले चित्त उत्पादन गर्नुपर्छ। नभए हामी चाहिँ जहिले पनि अब नमर्ने मृत्यु नहुने अजम्बरी हो सम्झेर हामी भोलि गर्छौँ पछि गर्छौँ भनेर सोध्छौँ, त्यस्तो होइन। त्यसो गर्नुभन्दा पनि वास्तवमा हामीले मृत्यु हरेक क्षणमा आउन सक्छ, अहिले नै पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले म अहिले धर्म चाहिँ मन चाहिँ अभ्यास गर्छु भनेर भन्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ। र त्यस्तै जेर लामा चोङखापा भट्टारक चोङखापाले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँले आजै तपाईँको मृत्यु आजै हुने भोलि नै हुने जतिखेर पनि मृत्यु हुनसक्छ होइन चाहिँ हुने भए पनि तर तपाईँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको मनले चाहिँ कहिल्यै नमर्ने धेरै वर्ष बाँच्ने जस्तो तपाईँलाई मन चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ। तर त्यस्तो नसम्झेर तपाईँले चाहिँ मन चाहिँ ओहो चाहिँ यो धेरै वर्ष बाँच्ने भन्दा पनि मेरो मृत्यु आजै हुनसक्छ भोलि नै हुनसक्छ जहिले पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले मेरो मन चाहिँ जहिले पनि मृत्यु चाहिँ अनित्यलाई सम्झिँदै मैले मेरो मन चाहिँ धर्ममा चाहिँ लगाउने छु, सम्यक धर्ममा अभ्यास गर्ने छु भनेर चाहिँ अनि त्यस यदि हामीले त्यस्तो खालको मृत्यु अनित्य चाहिँ सम्झिन सकेनौँ, हामीले त्यसलाई स्मृति गर्न सकेनौँ भने स्मरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो मन चाहिँ सम्यक धर्ममा जाँदैन भन्नुभएको छ। हाम्रो धर्म चाहिँ जति हाम्रो मन गएको छ सबै लौकिक धर्ममा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चाहिँ अब अस्ति मैले भने हाम्रो एकजना गुरु हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा ध्यान तपस्वी जो छम्बावङदो भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि अब धेरै चाहिँ त्यस्तो खालको अभ्यासकर्ता गर्ने चाहिँ हुनुहुन्छ, अभ्यास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई सकेसम्म त भयो भने त अब आजै मर्छु सम्झिनु सके राम्रो, तर त्यति नसम्झे पनि यो 1 हप्ताभित्र म मर्दैछु सम्झिन सक्यो भने त्यो पनि राम्रो हो भनेर भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ नसम्झेसम्म हाम्रो मन चाहिँ सम्यक धर्ममा जाँदैन। र मृत्यु अनित्य चाहिँ हामीले जबसम्म सम्झिँदैन हरेक क्षणमा सम्झिँदैन भने त्यो सोच्न सकेन भने त्यसपछि हाम्रो मन चाहिँ सम्यक धर्ममा जाँदैन, फेरि गएर लौकिक धर्म अर्थात् क्षणिक सुख सांसारिक सुखमै हाम्रो मन रम्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई एकचोटि यो लाम्रिम मार्गको अभ्यासको अधिष्ठान कसरी प्राप्त हुन्छ चाहिँ के भन्छ लाम्रिम मार्ग भन्छ तपाईँको विशेष गरी मार्गको चाहिँ अधिष्ठान कसरी प्राप्त हुन्छ अर्थात् बोधिचित्त कसरी उत्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर मैले एकचोटि उहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँमा भएको जो आत्मा केन्द्रित
हैन म भन्ने जो आत्मा केन्द्रित मन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले निर्मूल पार्नु भएपछि त्यसपछि तपाईँ अनि तपाईलाई बोधिचित्त उत्पादन हुन्छ र त्यसरी भन्नुभएको थियो त्यसो भन्नुको त्यो कारण त्यो चाहिँ साँच्ची नै हो किनभने उहाँले आफ्नो त्यो अनुभव आफूले पनि त्यस्तो खालको अनुभव जबसम्म हाम्रो स्वार्थी मन म आत्माग्राही मन चाहिँ आफू त्यो हुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई बोधिचित्त हुँदैन परार्थको हित तपाईँले चिताउन सक्दैन किनभने तपाईँ आत्मा केन्द्रित हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जब तपाईँले आत्मा केन्द्रित मनलाई निर्मूल पार्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले साँच्चीकै परार्थको हितहरू चिताउनलाई तपाईँलाई खुला हृदय हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई बोधिचित्त उत्पादन हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दा यो कुरा पक्कै पनि उहाँको एउटा अनुभव किनभने उहाँ भनेको त्रिमूल पद अनि गुह्य तन्त्रको अभ्यासहरू सिद्ध गरिसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले जहिले पनि परम पावनजीसँग धेरै आगमहरू लिएर अभ्यास गरेर उहाँ सिद्ध भइसकेको गुरु हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले उहाँले भनेको कुरा त्यो सही हो त्यसकारण अब हामीले सोच्नु चाहिँ पहिले हरेक क्षण हरेक दिनमा हामीले के सोच्नुपर्छ भने म आजै मृत्यु हुनसक्छ मेरो यो हप्ताभित्र मृत्यु हुनसक्छ मेरो यो महिनाभित्र पनि मृत्यु हुनसक्छ मेरो यो वर्षभित्र पनि मृत्यु हुनसक्छ सकेसम्म त्यस्तो खालको चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ त्यसरी हामीले मन चाहिँ त्यसरी सोच्नु सक्यो भने अनि हाम्रो मन चाहिँ बल्ल अनि सम्यक धर्ममा लाग्छ त्यस कारणले सधैँ हाम्रो जीवनमा अब चाहिँ यो के भन्छ मन चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भन्छ सांसारिक सुख को त्यसमा चाहिँ जान दिनु हुँदैन त्यसको बसमा पार्नु हुँदैन हामी चाहिँ त्रिविशको क्लेशले गर्दाखेरि क्षणिक सुख र सांसारिक सुखकै त्यसमा चाहिँ हाम्रो मन बढी जाने हुन्छ तर त्यसो नगरिकन हामीले चाहिँ अब त्यो के भन्छ अब त्यो त गृहस्थीहरूको त त्यस्तो जानु स्वाभाविकै हो तर त्यसमा अझै हामी प्रवजित सङ्घहरूको मन पनि त्यस्तोमा भरालिरहेको हुन्छ त्यस्तोमा बढी गइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ सकेसम्म मृत्यु अनि त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि सम्झेर मृत्यु हुने र नहुने हामी कहिलेकाहीँ मृत्यु हुने र नहुने मृत्यु नहुने मनमा चाहिँ हामी जहिले पनि बढी हाम्रो मन चाहिँ मृत्यु नहुनेपट्टि जान्छ तर वास्तवमा त्यसो होइन त्यसको ठिक विपरीत हाम्रो मृत्यु नहुने भन्दा पनि मृत्यु हुनेमा चाहिँ मन बढी लगाउनुपर्छ त्यसलाई मनलाई त्यसमा बानी पार्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ मनलाई त्यो बानी पार्यो भने अनि बिस्तारै तपाईँको मन चाहिँ धर्ममा चाहिँ त्यो सम्यक धर्मपट्टि लाग्छ त्यसपछि तपाईँले साँच्चीकै धर्मको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँले मृत्यु अनित्यको चाहिँ मनमा स्मरण गर्दैन तबसम्म तपाईँलाई सम्यक धर्मको चाहिँ धर्म गर्ने त्यो चाहिँ जाँगर अर्थात् त्यस्तो खालको चित्त उत्पादन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब सबै कुरा अहिले जस्तो हामी आर्य भूमि बुद्ध भूमि सबै चाहिँ कहाँबाट प्राप्त भएको भन्दाखेरि धर्मको कारण सम्यक धर्मको कारणले मात्रै हामीलाई त्यो प्राप्त भएको हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो संसारिक सुख क्षणिक सुखबाट चाहिँ परम सुख र यस्तो खालको चाहिँ आर्य भूमि अर्थात् अन्तर्गत सम्यक सम्बोधिको ज्ञान बुद्ध भूमि प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रो मन चाहिँ सम्यक धर्ममा लगाउनुपर्छ त्यसको लागि हामीले मुख्य कुरो मृत्युलाई जहिले पनि बारम्बार सम्झिराख्नुपर्छ 치워다 맞으면 지그래서 뭐지 대돌로 컴바이나 레 로제를 치마지 치와든 다와든 치워지 그러든 치워다 맞으면 치와 알로 대돌로 컴바이나 아니 가서래 치워 무진제 치워 남다 치워서 치워 남다도 그래 치워 남다 무진 제인 그랬어 아니 레로 가져 때문에 지어다 아니 레로 뇽루를 레로 온도로 말았어 가서 지점에 좋아하신 시험에 다치면 레로 들리cal 시험에 다치면 제세 출소 어디래 그런 양양상 수발 제단이 도스르지 제단이 최저야 그래서 뭐 지시왜 최저스 저 정말 뱀매지 장시도라 뱀마 저 점을 뱀마지 저 점을 뱀마이나 죄래 저 점을 마펜바 너버이나 저 말이 그 최달 최다버지 최제바 최달 제바지 최제바지 땅내야 그 점을 빙면은 너게나 저 말이 담배 저 말이 지지디 죄래 아니 가르쳐래 냐면 매년 보러나 쳐래
냥매 냥보 말도 참아래. 저 점을 팬보다 아니 냥매 냥보도 냥보 말도 참아래. 어두스 말해. 저당에 스기요 저당 네 섬기도 다저 냥매 냥보도나 치 냥보 말도 참 많이 봤어다. 아니 뒤에 가서래 저 처만 삼마다네 저 처만 켈리게 매비네 그리고 다 만들 매장디 수수 매장 기부 주고 와 수수 매장 기부도 도와 아니 자나싱김 아니 소소라 기부도 그러와 당매지 기부도 그래 당매지 기부 용하자 도와요래 당나시 수수라 기부양도 그러와 제자니 소바만금나 콘도 미제디 콘도 제초도 콘도 원당지 저 통화면 검대로 받아 제자 콘도 제도 쉬우죠래 소바데 갖고 쉬우지 소바제한테 갖고 쉬우지 보통은 검무야라 제자 어쩌면 뒤다 대화도 대화 랑남이 디지털 랑 디지코나 그래 다 랑게 초가 랑게 짐에 부 파마 지부고다 랑 되나서 랑 지부고라 뒤는 소보고다 소바 먹거나 내 공도 온도선 지야말 랑베 미제 메르사사 그중에 많이 시험을 그래서 장주 중간에나 그래서 장주 중간에는 그래서디 제메르다 슈그메르다 마신 어디 차버다 매 콘디게 그래서 메르사사 제가 들어서 오다 랑 메르사다 랑 메르사다 저제 빼미니 제 낭미페 파마타 부고다 저가쯤에 담았더니 콘도 제주 콘도랑도 콘도랑 넘어 제주 랑 사서 콘도사 콘도랑 넘어 제주 롱하시는 거 넘어 제주 그래서 디바보다 뭐 사주 어찌되더니 냐더니 거기서 랑에서 제가서 나는 랑냐와 제게 주사와서 많이 받는 콘도바 냐와 제게 냐와 제게 레슈 사주 콘도 망에서 되지 랑에서 되어서 말고 미시행에서 되 랑에 파마당 랑게 더 부다 가이네다 삼을고 내서 랑에서 맞춘 거래 어떻게 랑에서 막 6월에 마 6월에 내서 냐와 유다 줄마 6월에 하고서가 제가 서버까지 빼 개점을 저는 지켜버렸네. 베베지 서버도 그러고 영어 왜냐고도 알아. 서버도 그러고 영어 콘도가 냐부터 물어. 서버도 그러고 콘도냐부터 물어. 제가 아니 가서래 제가 아니 랑게 누르라 지금 랑게 누르라 제베나 람산도 가서래 apologize 인지도 apologize 람산 그 소바 그래서现在 지금 공다学着了 람산 랑 누르라 제베나 도지 공다 apologize 공다 마주나 왜저 공다서 그러 배파죠 공다서 배파죠 공다서 랑 공다서 그래 가 쳐서 가야 말이지 잡기냐 말이야 되게 가서 람상 공다주나 apologize 공다주나 공다스님들 진념중 제외나 파정어도 공도 신도 그래 이 파정어도 공도 신도 그래 아니 랑기버 랑공도서 랑기버를 파정은 믿기버 다나신 신기투 랑라 가서래 가서 너 지금 도랑라
这个너버를 잡으나 아니 저 너버를 잡으나 호텔에 쏘금 그래서 이제 지금 저기 들어온 너버 잡으나 야 forgiveness 제가 쏘금 forgiveness 도대체나 파종을 듣고 파종랑 공부해서 말이 선대버 기부를 아니 쉬와 파종을 믿이 공부해서 말이 바로 포기는 제발나 파종 믿이 공부를 시도 그래 어디 핑이래 제가 내가 아메리카나 미치기 아마티를 야면다 truth 주제 두 맨더 truth 주제 두 진이 미들이야 아마티기 다 내주 리포터 내주 되게 지도가 아니 아마티기 다 고전을 죽음했어 그다 forgiveness 그다 고전을 죽음했어 그 forgiveness 어디 뒤에서 라브라 아마티기 이 아마티 남지 지금 남배 최지 지금 검다라 지지에서 말이 지금 이네디 할레버리 어디를 잡으래 제 forgiveness 제가 그소리 들어서 봐 어디 잡으래 아니 미치기 부모 아마티기 부모디 가서래 로엠제 아니 제 로엠제 지주라 부모들 세도와 근데 아마도 가서래 로엠제보다 뭐 세서 좋아 근데 아마도 딱 전라 지금에서 미지 전라 지금에 그 아마도 가서래 forgiveness 아마도 forgiveness 가서래 소금 아마도 forgiveness 어디 잡래 어디를 근데 남주의 지기시라 근데 지기들이 정말이 그냥 삼바성 수제 어디서 들으지 어디를 제자들이 저같이 개말인데요 전지 또 영법이님으로 보라 영법이님으로 보라 제가 영법이님으로 쳐주라 이미 들어선다 배나 도주 정시 때문에 영문이 뭐라 저번에 개말했네요 도주 정시 때문에 그 저자하고 그래서 자체 동동에서 지지를 문보다 저자 도주 대신에 미세고 동안을 하셔줘 그 초식 유네매 봐 거기 있는 동안 또 동안치 빼서 가서 유도 제를 가자 dissatisfactions 그러다 가자 어디 다 초심에 체질 누가 체질 그래서 메사 전부 던져라다 누가 체질 어디래 dissatisfaction 어디 체질 어디래 그 정말 군도 녀가 정말 여러 봐 그래서 너무 긴가 말이야. 청세 매배 메시베 다 가서 동안 쇼저다 지면서 뭐더라. 메시베 강아지 뭐 방고 이말을 답절롱 제 뒤도네 방고도들 동안 빠고 뭐지 그래. 치저 쇼저 봐. 이제 도마만 딱 가려만 가르치면 기분이 안 말을 메시. 그래서 최 제야말 메시 최 담배주 제물 최초야 말아. 저거는 지금 말은 최초네. 그 하는 게 시험도 전주 뒤 말아. 저 최초면서 답지 가려면 그래도 장을 따서 온봉아 너 가려면 그렇다 텐데. 더 이기도 말이. 자사고 누가 저다 늦은 초세 매자 누가 봐봐 매단 가서 누가 첨보 가서 답 잡지 가서 가보자 너가 기분 좋은 거로
가자마가 가자지 동안체로 생물 동안체로 바바 집을 바바 그래서 호텔에서 요래 제자들이 미장 깨라지 점을 매기라지 뭐다 민주도 좀도 무서워서 써야 돼 어떻게 제가 어떻게 제가 단다 내서 저항을 지켜말했네. 고대 어디 영어도 영어 님을 늦지 조시 때문에나 대배우도 마찬가지 대배우도 더버디 앞에 맞추지 그래서 도저히 조시 때문에나 빼나 도저히 조시 가지에 미리 출중승을 내라고 와 도저히 조시 심화 도저히 조시의 출중승을 심화들라 이제 대만로 지금 무슨 도저히 조시에 연나 안 출중승도 그랬어 도저히 조시만 출중승도 말했어 제가 어쩌와가지고 그말인데 도저히 조시 때문에나 다들 그랬어 다들 가이나 다들 그랬어 지금 그리 들만도 못 세배 야가도 지금 그때다 조시되나 되지 그랬으면 다들 그랬으면 선배지고 이제 어제 되지 도착이니부터 말봐 제가 이제 어디 주지 쳐래 야 त्यसकारण हाम्रो मन चाहिँ विशेष गरी मृत्यु अनित्यमा गयो भने मृत्यु अन्त्यमा जहिले पनि हामीले त्यसमा लगायो भने त्यसपछि हाम्रो चाहिँ धर्म चाहिँ शुद्ध धर्म हुन्छ त्यसरी शुद्ध धर्म हुने भएकोले चाहिँ मिला रेपाले पनि यस्तो भन्नुभएको छ धर्म हाम्रो मन चाहिँ धर्ममा नजाने मुख्य शत्रु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अल्छीपन हो हामीलाई जहिले पनि अल्छी लाग्छ अल्छी लागेपछि हाम्रो मन चाहिँ धर्ममा जाँदैन सम्यक धर्ममा जाँदैन लौकिक धर्ममा मात्रै जान्छ र फेरि त्यसलाई त्यो अल्छेपनलाई हटाउने एउटै मात्रै उपाय भनेको मृत्यु अनित्यलाई स्मरण गर्नुपर्छ हामीले मृत्युलाई सम्झ्यो भने अनि हाम्रो त्यो जुन अल्छेपनको मन छ अनि त्यसपछि त्यो हट्छ भनेर मिलारेपाले चाहिँ महायोगी सिद्ध मिलारेपाले भन्नुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि मृत्यु अनित्यलाई चाहिँ बारम्बार हामीले सम्झिराख्नुपर्छ स्मरण गरिराख्नुपर्छ जुन कर्म चाहिँ हामीले अब जो हाम्रो यो जन्ममा काम लाग्छ जुन अब अहिले साँच्चै भन्ने हो भने अब कस्तोलाई चाहिँ सम्यक धर्म भन्ने हो भनेर हामीले बुझ्ने हो भने मैले अस्ति भनेको जस्तो गरेर जुन तपाईँको चाहिँ कर्म यो जन्मको अहिलेको जुन कर्मले तपाईँलाई अर्को दोस्रो जन्म अरू जन्महरूमा त्यसले राम्रो फाइदा गर्छ भने हो त्यो चाहिँ सम्यक धर्म हो नभए अहिलेको लागि मात्रै काम लाग्छ भने त्यो चाहिँ सम्यक धर्म भन्न मिल्दैन त्यसले गर्दा साँच्चीकै सम्यक धर्म चाहिँ के हो त भनेर हामीले जान्ने हो भने हामीले गरेको हरेक कर्मले जुन कर्मले चाहिँ अर्को जन्मदेखि ल्याएर आदि आउने जन्महरूमा चाहिँ फाइदा गर्छ भने हो त्यो चाहिँ सम्यक धर्म हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी अब साँच्चै भन्यो भने अब हामी सबैजना चाहिँ सुखी परिवार चाहन्छौँ होइन एकदम चाहिँ शान्त परिवार चाहन्छौँ तर त्यसरी आफू परिवार सुखी चाहे पनि हामीले सुखी चाहे पनि तर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले क्रोधलाई त्याग्न सक्दैनौँ क्रोध अथवा रिसलाई रोक्न नसक्दाखेरि रिस राग द्वेषलाई हामीले चाहिँ रोक्न नसक्दाखेरि अनि हामी रिस चाहिँ अलिकति अरूले कसैलाई त्यो केही भन्यो भने आफूलाई रिस उठिहाल्ने अनि हामी शान्तिको अभ्यास होइन शान्तिको अभ्यास गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले सकेसम्म शान्तिको जति अभ्यास गर्छौँ जति हामीले चाहिँ आफ्नो परिवारभित्र आफूमा जति हामी शान्तिको अभ्यास गर्छौँ त्यति त्यो परिवारमा सुख शान्ति र अमन चैन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो चाहिँ मैले अस्ति भने जस्तो अब यो चाहिँ क्रोध चाहिँ कस्तो चिज हो त रिस चाहिँ कस्तो चिज हो त भन्दाखेरि हामीले अनगिन्ती जन्मदेखि तिनै कालमा सञ्चय गरेको चाहिँ पुण्य पनि एक क्षणको एक सेकेन्डको क्रोधले सबै नष्ट पारिदिन्छ त्यो भनेको एउटा कागजलाई चाहिँ जतिसुकै कागज थुपारेर राखे पनि एउटा चाहिँ आगोको झिल्काले सबै आगोलाई डढाएर खरानी बनाए जस्तो हाम्रो पुण्य पनि एकै जतिसुकै कमाएको पुण्य भए तापनि एउटा एक सेकेन्डको रिसले त्यो सबै नष्ट पारिदिन्छ
हो त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो क्रोध भन्ने चिज चाहिँ हेर्दा सानो भए पनि तर यसको क्षति खति चाहिँ हामीलाई धेरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एकदम तपाईँले होस पुऱ्याएर यसलाई चाहिँ अब सकेसम्म तपाईँले आफ्नो काबुमा यो रिसलाई क्रोधलाई रोक्ने र शान्तिको अभ्यास गर्ने अरूले कसैलाई आफूले पनि अरू कसैलाई के भन्छ हामी चाहिँ एकअर्कामा अब रिस राग द्वेष यो सबै डाहा गर्छौँ होइन तपाईँको रिस राग डाहा अब यो सबै कुरा गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ अन्ततगत त हामीलाई दुर्गति लोकमा मात्रै लान्छ पतन गराउँछ यसले हामीलाई लाँदैन खालि उँधो मात्रै लान्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसको एउटै मात्रै उपाय यहाँबाट बच्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि शान्तिको अभ्यास गर्ने त्यो बाहेक अरू छैन शान्तिको अभ्यास नै मुख्य चाहिँ त्योबाट हामी पार गर्ने चाहिँ एउटा उपाय हो त्यसले गर्दाखेरि आफूले आफ्नो क्रोधले हामीले रिसाएर कसैलाई नराम्रो भयो कसैलाई चोट लाग्यो भने पनि हामीले तत्काल चाहिँ उसलाई माफी माग्नुपर्छ ओहो मैले गल्ती गरेँ तपाईँलाई म माफी माग्छु भनेर हामीले माफी मागिहाल्नुपर्छ त्यसरी माफी माग्यो भने त्यसले हामी सानो हुँदैनौँ त्यसरी माफी माग्यो भने हाम्रो मनमा पनि अघि पश्चाताप हुँदैन आनन्द शान्त हुन्छ र उतापट्टि जो हामीले चोट पुऱ्याएको मान्छेलाई पनि अनि बिस्तारै उसको त्यो पीडाहरू हट्दै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि अब चाहिँ अरूले नराम्रो गरे पनि अरूले आफूलाई नराम्रो गरे पनि आफूले त्यसलाई बदलाको भाव भन्दा पनि आफूले चाहिँ क्षमा दिनुपर्छ त्यसलाई माफ दिइदिनुपर्छ क्षमा दिने त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अनि फेरि आफूले नयाँ कर्म चाहिँ सञ्चय हुँदैन नभए उसले आफूलाई नराम्रो गर्यो फेरि हामीले आफूले उता नराम्रो गऱ्यो भने त्यो कर्ममाथि कर्म सञ्चय गर्दै गएपछि सबैले दुःख पाउने मात्रै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अरूले आफूलाई नराम्रो गरे पनि त्यो बेला चाहिँ आफूले माफ दिएर क्षमा दिनु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ त्यसो गर्यो भने उसले गरेको कर्म फल भोगे तापनि आफूले नयाँ कर्म चाहिँ सञ्चय गर्दैन त्यो नै बुद्धिमानी हुन्छ र त्यस्तो खालको क्षमाको अभ्यास गर्ने क्रममा अब एकजना अमेरिकामा एकजना महिला आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई एकजना मान्छेले चाहिँ गोली जम्मा 5-6वटा गोली प्रहार गरेको थियो उहाँको शरीरमा तर पनि त्यो आमा चाहिँ उहाँले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो वास्तवमा त अब त्यो गोली हान्ने व्यक्तिलाई त वास्तवमा चाहिँ जेलमा पठाउनु पर्ने थियो जेलमा लाने कानुन त त्यसलाई जेलमा जान्छ तर पनि त्यो आमाले चाहिँ उसलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि मलाई यो गोली हान्ने मान्छेलाई चाहिँ बन्दुक हान्ने मान्छेलाई चाहिँ माफ दिनु होला यसलाई चाहिँ जेलमा नपठाउनु होला भनेर उहाँले त्यसरी चाहिँ माफ दिनुभएको थियो त्यो भनेको मतलब अब त्यो आमा सधैँ अब बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्ने त्यस्तो मान्छे पनि होइन जस्तो रहेछ वास्तवमा उहाँको अब चाहिँ एउटा आफ्नो पूर्वजन्मको संस्कार पनि होला होइन त्यस कारणले उहाँ आफै पनि मान्छे भद्र मन भएको मान्छे भएर पनि होला त्यसले गर्दाखेरि उहाँले तत्कालै त्यसरी चाहिँ माफ दिनु सक्नुभयो आफूलाई त्यस्तो चाहिँ गोली हान्ने मान्छेलाई पनि माफ दियो त्यो भनेको एकदम ठुलो महानता हो एउटा सम्यक धर्म पनि भइहाल्यो शान्तिको अभ्यास त भन्नै परेन तर एउटा ठुलो महानता हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो गर्नुपर्छ अब अझै त्यसमाथि पनि एकजना अमेरिकामै त्यस्तै विदेशमा एकजना आफ्नो आमाले आफ्नो छोरीलाई कसैले बलात्कार गरेर हत्या गरेको व्यक्तिलाई पनि माफ दिएको घटनाहरू पनि छ अब त्यो सुन्दा अलिकति अनौठो लाग्छ तर अब शान्तिको अभ्यासमा त्यस्तो पनि हुने रहेछ त्यसरी गरिरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि अब यो संसारमा हामीले जतिसुकै चाहिँ प्रख्यात धनी अब शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि वास्तवमा हो भने अब यो संसारको यो चाहिँ आसक्तिको लोक हो यो आसक्तिको लोकमा तपाईँले जतिसुकै भौतिक सम्पत्ति प्रख्यात नाम धन सम्पत्ति शक्ति आर्जन गरे पनि अन्ततगत त्यसले आफूलाई चाहिँ सुख अर्थ सन्तुष्टि दिँदैन जहिले पनि हामीमा असन्तुष्टि एक किसिमको केही नपुगेको जस्तो मात्रै लागिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो असन्तुष्टि मनलाई चाहिँ रागी मन हाम्रो मन चाहिँ रागी मन हो त्यो रागी मन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्ने भनेको एउटै मात्रै उपाय भनेको हामीले चाहिँ अब धर्म गर्ने सम्यक धर्मको अभ्यास गर्ने शान्तिको अभ्यास गर्ने यो यिनीहरू हो त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो परम पावनजीले जहिले पनि भन्नुहुन्छ अहिले संसारमा भौतिक सुख सुविधा जतिसुकै विकास भए चाहिँ प्राप्त भए पनि तर मान्छेलाई मानसिक सुख चाहिँ कम छ मनमा चाहिँ एक किसिमको असन्तुष्टि र एक किसिमको चाहिँ बेखुसी र एक किसिमको त्यस्तो खालको चाहिँ धेरै चाहिँ छ नैराश्यता धेरै छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब मनमा सुख सात्विकै मानसिक सुख प्रदान गर्ने भनेको चाहिँ बुद्धको चाहिँ धर्म नै हो र त्यही हामीले अघि भने जस्तो यो शान्ति अभ्यास गर्ने रिसलाई त्याग्ने लगायत चाहिँ यिनीहरू हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो शान्तिको अभ्यास चाहिँ एकदम जरुरी छ 学长的落地那个落地，你看出来呀？
7월부터 남진에메일 공부이나 어디에다 드링을 드링을 시험에서 드링을 치우다 마치면 치워. 저다 공부이나 아니 가서 제디 낭시도 제디 디지 나 차지 되게 차지 다 그런데 들고 집에 미지가 뒤강으로 고제 최최수고 매난 대회이냐 최최 다들 대회이냐 저저야 답변했으면 지방 우리 대회이네 어디 제강 최최수 마송아 아니 가서 샘디 최최수 마송아 지금 망고지 태우지 망고지 근데 샘디 최최수 마송아 제 아니 샘 최최수 마송아 최최가 제 때에만 현남다 저 제 때에만 담배주 정말 지딩이 줘야지 전 남자 때문에 어디를 내가 말했다 가서 정말 다 진짜 어디지 어디지 내가 말해 제가 그거 된다 제자다 제자디 될라 차지 지지기 줘야 차자데 가서 드니베 가서 자두니 좀 받아 되는 그 저는 디바 슈지 다 자되지 되자데 되들 들라 예라 제분한테 달래 민가 빠도 레민가 빠도 매번 사제 는데 눈년 줘더니 오다 슈지 다 저는 그냥 다바나 메시지 다바나 메시지 담자 나라만 사제 담자 나라 야 타야매 어제 들어오지 연락 들리 시험에 답은 남진님들이 일 겁나 이제 나셔 도서 그래서 되자지 제지 디길 잡자지 도서 그래서 나 도서 드리냐 야 त्यसकारण अब हाम्रो मन चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ जहिले पनि मृत्यु अनित्यमा चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ जहिले पनि सम्झिनुपर्छ त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ त्यसो भएन भने अब हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो मन चाहिँ जहिले पनि हामी चाहिँ त्यस्तो खालको नित्य सम्झेर बस्यौँ भने हामीले त्यो मृत्यु के भन्छ मृत्यु चाहिँ अनित्यलाई हामीले स्मरण गर्न सकेन त्यसलाई सम्झिन सकेन हरेक क्षणमा अहिले आजै भोलि जहिले पनि त्यस्तो खालको चाहिँ हरेक क्षणमा त्यस्तो खालको मृत्यु अनित्यलाई सम्झिन सकेन भने अनि हामी अब गुम्बाभित्र बसेको प्रवजित भएर हामीले अध्ययन गरेर जतिसुकै जे धर्म गरे पनि सबै धर्म चाहिँ लौकिक धर्ममा गएर सम्यक धर्ममा नजान पनि सक्छ त्यस्तो पनि हुने बेर लाउँदैनौँ त्यस्तो खालको चाहिँ सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि यहाँ अध्ययन गर्दा कर्म जे गर्दा पनि सकेसम्म अब चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ हामीले हरेक क्षणमा चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ त्यसो भयो भने अनि तब मात्र तपाईको मन साँच्चीकै सम्यक धर्ममा लाग्छ र तपाईको हरेक गरेको कर्महरू पनि सम्यक धर्म भएर तपाईलाई चाहिँ सुख प्राप्ति हुनेको चाहिँ बिउ बन्छ हेतु बन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब गृहस्थीहरू त झन् अझै त्यसमा चाहिँ भन्नै परेन किन भन्दाखेरि धेरै सांसारिक चिजमा नै चाहिँ रम्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतापट्टि नजानु नसोच्नु स्वाभाविक हो तर हामी प्रवजितहरूले पनि त्यसरी चाहिँ नसोचिकन चाहिँ हामी पनि त्यस्तो हुन बेर लाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसो भयो भने हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अनि हामी चाहिँ पुरै जीवन चाहिँ बस्दा बस्दा भरे त्यो एकदम चाहिँ फोहोरको डङ्गुर हिलोभित्र गाड्दै गएको जस्तो मात्रै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा अब हामीले त्यो बाटो चाहिँ निस्किने पार हुने चाहिँ पट्टि लाउनुपर्छ वास्तवमा चाहिँ बुद्धको धर्मको सार भनेको चाहिँ अब अघि भने जस्तो यो जुन चाहिँ तपाईको मृत्यु अनित्यलाई हरेक क्षणमा सम्झेर अनि मनलाई सम्यक धर्ममा लगाउनु चाहिँ हो 다만아 디다 레 약속다 드린 지원이 뭐지 지원 지원 어제 상담들에 더 전에 준다지 어제 다지 세상나는 거라 세상나는 레피민자 낭미 가져야 조보 가져야 자동 집거든 대단 대좋아
这才着这什么东西吧？这지금 야, 드나 잘 좋아. 드니 뭐 드나 잘 좋아. 네, something 봐. 네. 제가 롱제 담지 랑 롱제 가져 가서 보게 돼. 콜레지 왜 잡아. 내가 롱제 가져 주고 있네. 저 제주게 봐. 눈에 되는데 저도 뭐 들이네. 저도 뭐 이제 장도. 그 something 되고. 아니 랭글 짜 선제 담들라 짜치 되르디 어디지 저도 모르겠지. 눈에 되는 장도. 들이면 되담 저도 모르겠는 장도. 영어로 돼. 그 들으라 맞으면 게 봐. 다 sometimes 제자 또 컴도와 로텔로 컴제 다들 제일 소나지 일러고 같이 나시 도스 어때 제자다 다 대요 컴도가 진지 지워 무슨 영이다 어디 다나 능변에 삼대라 쌤도 컴대라 저 딱봐야 말 가져 컴어 있는 짬은 유마래 이자 유마래 제자 남기 섬에 다가라 용대라 디레해서 남기 소소 섬대 다가라 검대로 다가라 용대라 제자다 상황다 가지고 루디에 샤트를 이자 야마래 아니 검대로 다가라에 빙고하래 지자 매를 말이지 제가 가서래 미 조사 주장 최남다 먹고 지기 중얼 봐 제자지 지라병이 지라매봐 지라매봐 저 어디서 제가 같이 지원도 좀 말, 내 저쪽에 봐. 로 가면 돼요. 들을 했으면 다 했으면 어디서 지금 제가 이제 딱 보자. 로 가서 가면 돼. 잠깐 영화를. 다나 지금 때 가자. 너 저도 저기 최남다 전에 소설을 좀 제로 썼는데 가서 왜 레다 가서 레 때문에 가서 왕슈니 냐바대냐나 당조라가 소바티 소다찬 상하수고 돈번냐바도 야 소주가르니까 다카디 그냥 하려고 된다 가나 친구다 가서 너희는 동사고는 차자다 그러다 늦으세면 고다도 버려도 늦으세면 근데 차다더니 다 뭐라버데 소설을 잡아 모두 하니까 레메다사도 저도 라마드네 디바 라메 투곤두 라마라 삽다슈 다지 다 니보이나 다른 뭐이나 삽다슈 어디 진짜 초사 치르들 그중에 그 방구시에만 초사 치르들 니보다 치르들 텔다 텔 처리 하마래 까드바다 아니 뒤에 뭐 좋아다 삽다슈네 그 생각만 쉬는 바데 삽다 그들 신도지 부어인데 제 가서 갑다를 지리를 왜 보이는 산지 랑산지가 원이 해주거래 대지부가 랑산지가 원이 해주거래 어떻게 죽여라서 보내 랑산지가 원이 해주거래 어떻게 예 깨지 파방에다가 남들라 전수 남들라 말이 시기 때도 개버져라 어떻게 나서 말이 이게 시기 때문에 산조 그만 열어 어디든 라마카도 고모주에 지체 제니 샤도 시에 라마를 샤도 시에 산조 그만 열어 어떻게 알아 제가도 약속들에 지도냐면다 방도와 소설이랑 너 여기 어디 치슈도 어디 라마카도 고모주에 라메 샤도 시 어디
अब त्यसकारण सबैभन्दा राम्रो चाहिँ आजै अब हामीले सकेसम्म त अब आजै मृत्यु हुन्छ भनेर सम्झिनु सक्यो भने झन् राम्रो र त्यस्तो नभए पनि अब कमसेकम यो हप्ताभित्रै पनि हामी चाहिँ मर्न सक्छौँ भन्ने खालको सम्झिनु चाहिँ पर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी सम्झिनु सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ अनि अघि भने जस्तै सम्यक धर्ममा जान्छ र अब अहिले हामी त्यसो नभयो भने त्यसरी नसम्झ्यो भने हामी जतिसुकै चाहिँ हामी आफन्तहरू होस् इष्टमित्र होस् जतिसुकै त्यो होइन चाहिँ परिवारहरू होस् अर्थात् चक्रवर्ती राजा भएर त्यसको पद अथवा सम्पत्तिहरू जतिसुकै भए पनि त्यो मृत्यु भएपछि त्यो सबै छोडेर जानुपर्छ त्यो छोडेर जाने बेला हामीलाई कष्ट हुन्छ एक किसिमको भय हुन्छ त्रास हुन्छ आत्तिने अनि त्यसपछि गएर फेरि त्यहाँ चाहिँ आसक्ति त्यहाँ मन चाहिँ त्यहाँ बस्ने आसक्ति होइन एट्याचमेन्ट भन्छ नि त्यहाँ बस्ने त्यस्तो खालको आसक्तिहरू त्यहाँ हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो सबै चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ हामीले अघि पहिल्यैदेखि नै हामी मृत्यु आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हरेक पलमा चाहिँ हामीले यो मृत्युलाई चाहिँ सम्झिराख्यो मृत्यु आउन सक्छ जुनै बेला पनि मृत्यु आउन सक्छ मैले मर्नुपर्छ म चाहिँ त्यस्तो खालको ध्यान गरिराख्यो अभ्यास गरिराख्यो भने त्यो चित्तले मनले त्यो अभ्यास गरिराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि जब हामीलाई साँच्चीकै मृत्यु आउँछ त्यो बेला अनि त्यो सबै चाहिँ आफन्त इष्टमित्र त्यो प्रियजनहरू त्यसपछि गएर यो चक्रवर्ती राजाकै पद भनौँ न अरू त के अब चक्रवर्ती राजाकै पदहरू अर्थात् त्यस्तो खालको भौतिक सम्पत्ति सुख सुविधाहरू पनि सबै छोड्नु र त्याग्नु पऱ्यो भने त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ दुविधा हुँदैन गाह्रो हुँदैन भय हुँदैन त्रासित हुँदैन आत्तिँदैन एकदम आनन्द मनले चाहिँ मृत्युवरण गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम तपाईँहरूले यो एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ दैनिक रूपमा अभ्यास गर्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ अभ्यास गर्नु सक्यो भने अब अझै अब धेरै मान्छे जो हामी अब जसले महाअभिषेकहरू लिएको छ त्यस्तोहरूले त झन् मृत्युको क्रम मृत्यु आइसकेपछि अनि मृत्युको बेला त्यसरी आत्तिने तर्सिने चाहिँ भय हुने त्यो होइन आसक्ति जाग्ने भन्दा पनि बरु सबभन्दा राम्रो चाहिँ दाङजु भनेर चाहिँ जो स्वयं के भन्छ स्वयं अभिषेक लिने एउटा चाहिँ विधि हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ लिने कामहरू गर्यो भने त्यो अनि त्यसपछि कसैले चाहिँ अब अघि भने जस्तो हिजो मैले भने जस्तो तुङसा पाप देशनाको सूत्रहरू वाचन गर्ने ढोक्ने अनि अझै भएन भने त्रिरत्न अथवा गुरुहरूलाई चाहिँ दान गर्ने यस्तो चाहिँ गर्यो भने त्यो नै सबैभन्दा राम्रो हाम्रो अकुशल कर्महरूको शोधन हुने प्रयासित गर्नेको सबैभन्दा राम्रो विधि चाहिँ त्यो होइन त्यो बेला चाहिँ हामीले आत्तिने डराउने तर्सिने भन्दा पनि सकेसम्म अब जसले आफूले पहिला अभिषेकहरू लिएको छ भने अभिषेक लिएको व्यक्तिहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ दाङजु अब अर्थात् त्यो स्व अभिषेक भनिन्छ त्यस्तो खालको अभिषेकहरू लिने त्यो अभ्यास गर्ने अर्थात् तुङसाहरू वाचन गर्ने अर्थात् त्यसलाई सम्झिने त्यति मात्रै नभए पनि आफूसँग भएको जे छ भौतिक सम्पत्तिहरू त्यो चाहिँ त्रिरत्न अर्थात् गुरुहरूलाई दान गरेर त्यसपछि त्यो गर्ने गर्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ पाप देशना पनि हुने र आफूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको भयबाट पनि मुक्त गर्ने र अर्को जन्ममा पनि आफूलाई चाहिँ राम्रो हुने त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भन्छ फबुङ करिम्बो चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ सिङ्गे तिन्जु भनेर चाहिँ जो कल्याण मित्र चाहिँ कल्याण मित्रको अनुसरण गर्ने यो एउटा सूत्र छ त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ त्यसमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ के भने गुरुको आदेश पालना गर्ने चाहिँ शिष्य कस्तो सबैभन्दा राम्रो शिष्यले पुण्य धेरै आर्जन गर्ने चाहिँ त्यो एउटा त्यसमा के गुरु चाहिँ गुरुप्रतिको त्यो गर्ने त्यो सूत्रमा त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने गुरुको आदेशलाई पालना गर्ने र गुरुको सेवा गर्ने त्यस्तो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो उत्तम चाहिँ पुण्य आर्जन गर्ने विधि हो भनेर भन्नुभएको छ किन भन्दाखेरि त्यो गुरुहरू चाहिँ सम्पूर्ण बुद्ध र बोधिसत्वहरू लगायत सबैको चाहिँ एउटा त्यो रूपमा चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँ एकजनालाई त्यसरी गुरुलाई चाहिँ त्यसो गर्यो भने सम्पूर्ण त्यो चाहिँ सेवा गरेको पुण्य हामीलाई प्राप्त हुने भएकोले त्यस्तो महान पुण्यहरू चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले गर्नु सक्यो भने त्यो मृत्यु हुने बेला त्यसरी चाहिँ अभ्यास गर्नु चाहिँ राम्रो उपयुक्त बुद्धिमानी हुन्छ अनि जे बचे त्यसोले गेवे싱의 수치는 때문에 अनि नेसों 참바 주려는 नेसों 참바 주려는 नेसों 백가면 뭐 참고 그 동문용가 레슨 스고리 नेसों 참바 주려는 체질라 루신 너버 참았잖아 미름나 세미로 대버 좀
저들 루즈는 너무 참았자면 민음들 명이다 세버주러스 그러니까 뭔가서 참고하게 누가 봐도 왜 연구해 좋아지지 신의 교회신 취지 때문에 저들을 루즈를 너무 참았자면 중에다 뒤타는 거스 제가 뭐다 인상 좀 까무도 연구를 내줘라 그래서 다는 거 저들 루즈를 너무 교회신 취지 때문에 저들 루즈를 너무 참았 중에 민음들 동안 참았으면 중에요 너무 참아서 지금 다 하는 거라서 어디서 왔니? 한시서마다 사인님도 돌래 까와 채와 빠도 까와 채와 빠도 매바 맨들 잡아주려 내는 체질의 무게를 써봐 무게다 그래 무게다 내면으로 무게다 내다 얘가 소돔 지금 교회신이랑 손당하다 지금 되게 장르 되게 다르고 그래 까와 제가 빠도면 저 참도 빠도 영화지 어디 저들의 무게 영화다 아니 내나자 아니 그래서 제가 손으로다가 아니 그래서 믿음 가져서 그래서 네 그래서 중앙 처음부터 중앙장 어제 다 되게 다 주고 어떻게 빼비스 누구지 말이야 어떻게 어떻게 어디 그 쟁거를 진짜 누워야 될 쟁거를 진짜 배워 쓰고래 아니지 교회신이 그래서 삽도 수백을 가지고 교회신이 가지고 두번도 교회신이 기다 삽도 수백합라 깔라 가서 주네 뒤낭라 차 범자망고 만대 범자망고 지나 뒤로 예신이 까다 공부도야 샵도도 해서 깔라 주네 어디 낭라 아니 먼저 범자 망고사 뒤거 저거래 지나 뒤로 가래 이제 로스지랑 오늘 당으로 그냥 사지 맞지 로스지 도지들 지지 로스지 대바 지나면 전이 사다래 그러니까 수지고 뭐 수지로 샵지 로라 어디는 도당 오늘 뭔가 망보者그잖아 하고서 어디 시험을 뭐시 내가 가서 시험을 어떻게 하지 제단데 서서들은 제주도보다 냠는다 망고야 이내야 내가 어디 교신이 들다 제 말씀에 로스가 제정마서다 교신이 해주셔야 되지 가도 세제 대전 영어로 그다지 제정마서 당하지 서서서 가서 제 까와서 시위지 뭐지 좋아 가서 저거제 저거제한테 세마두데 지금 저제하면서 제중어서다 로전 제중어서 가야는데 저시제 다 가서 오늘서기 좀 미주 오늘 메시부터 3대 오늘서다 3대 지금 루저저지도 나한테 제중어서 쓰셈도 어디 마셔 누구다한테 말해 어디 다 되겠지 다 처음부터 되셔 जे रिम्बुजेले पनि चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ जो जसले कल्याण मित्र आफ्नो गुरुलाई गहिरो आस्था राखेर गुरुको अनुसरण गरेमा
यो जन्ममा चाहिँ हुने विघ्न बाधाहरू समस्याहरू र चाहिँ सपनामा आउने चाहिँ दुःखहरू त्यस्तो जेसुकै भए पनि त्यो सबै चाहिँ शोधन भएर जान्छ त्यस्तो खालको दुःखहरू भोग्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त्यति मात्र होइन अब चाहिँ हजारौँ जन्मको अकुशल कर्महरू पनि शोधन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र त्यस्तै साई निङ्बो दोले भनेको सिद्धिगर्भ सूत्रमा पनि यस्तो भन्नुभएको छ चाहिँ जसरी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गुरुको सेवा गर्यो गुरुको चाहिँ आदेश पालना गर्यो त्यस्तो भने त्यसको पुण्य चाहिँ के छ त भन्दाखेरि करोडौँ कल्पसम्म दुर्गतिमा पतन हुँदैन अनिकाल हुँदैन चाहिँ रोग व्याधि हुँदैन त्यसबाट मुक्त हुन्छ भनेर करोडौँ कल्प त्यो पनि अलिअलि होइन करोडौँ कल्पसम्म त्यसरी चाहिँ अब मुक्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यस कारणले हामीले गुरुको सेवा गर्ने क्रममा गुरुको आदेश पालना गर्ने क्रममा जतिसुकै गाह्रो भए पनि जतिसुकै आफूलाई गाह्रो भए पनि त्यसलाई दुःख नमानिकन सेवा गरेमा गुरुको आदेश पालना गरेमा हामीले लाखौँ ढोग गरेको लाखौँ मण्डल अर्पण गरेको चढाएको त्यस्तो खालको हाम्रो पूर्व अभ्यास जो हामी पूर्व अभ्यासमा हामी गोन्डो भन्छौँ जुन पूर्व अभ्यासको तयारी हामी गर्छौँ ढोक्ने मण्डल अर्पण गर्ने गुरु योगाको चाहिँ त्यो गर्ने लगायत अब चाहिँ हामी जल चढाउने त्यस्तो खालको पूर्व अभ्यासको सबै चाहिँ एउटा गुरुको राम्रो आदेश पालना गर्यो र गुरुको सेवा राम्रोसँग गर्यो र चाहिँ एकदम श्रद्धा र आस्थाका साथ गर्यो भने त्यो सबै त्यही भित्र चाहिँ समाहित हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सिद्धिगर्भ सूत्रमा पनि त्यसरी वर्णन गर्नुभएको छ र त्यसले गर्दा सबैभन्दा अब हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मलाई यो भएन मैले यो जन्ममा राम्रो गर्न सकिनँ मैले चाहिँ गएर चाहिँ यसरी पूर्व अभ्यासको तयारीहरू पनि गर्न सकिनँ मैले पढ्नु पनि जानिनँ मैले यो गर्नु जानिनँ मैले बुद्ध गयातिर गएर त्यस्तो खालको ढोक गरेर त्यो सबै गर्न पाइनँ भनेर हामी पस्ताव मात्रै गरेर बस्छौँ तर त्यो प्रस्ताव सबै गर्नुभन्दा पनि राम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो मूल गुरुको जुन कल्याण मित्र गुरु छ त्यस्तो गुरुको आदेशहरू पालना गरेर सेवा राम्रोसँग गर्नु सक्यो भने त्यो सबै प्रस्तावहरू गर्नु पर्दैन त्यहीँबाट तपाईँले चाहिँ सबै पूर्व अभ्यासको चाहिँ लाखौँ ढोक लाखौँ मण्डल लाखौँ जल चढाएको लाखौँ चाहिँ मन्त्रहरू जप गरेको सबै त्यहाँ समाहित हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न सूत्रमा भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा राम्रो पुण्य सञ्चय गर्ने र पाप देशना गर्ने क्लेश आवरणलाई चाहिँ नष्ट गर्ने पाप देशना गर्ने सबैभन्दा राम्रो उत्तम विधि भनेको चाहिँ गुरुको आदेश पालना र गुरुको सेवा गर्ने नै हो अब हुन त अब त्यो अलावा अरू पनि धेरै विधिहरू छन् तर त्यो भित्र सबैभन्दा उत्तम र राम्रो विधि चाहिँ गुरुको सेवा र चाहिँ गुरुको आदेश पालना गर्ने नै हो भनेर चाहिँ विभिन्न सूत्रहरूमा उल्लेख छ 그래서 이 등비 시기와래 거기라고 아단다 마살데 도와 제가 네마타 겐담베 까투제 로망부 베 겐담베 까투제 우투들 레슈 제르 아니 제쇼르 잠베 자아데 잠바신 tunze 전이 로망 원래 제브레 제자데 손다니 그라디 쇼단은 나자디 다마데나 데미도 바타서 줄라란데 왔더니 오 인단쌤에 오다 주좀 어제 나자디 전다 그란단데 생해시요 디디 대저나마 렘 저나마 다 코아 내손베 가와 망고 동안 용을 내 답좀보다 배 가와서 어제 다 답이 다르스 제 답이 다 그래서 단전도 어디 내가 답 단전도 어디 들세들 내놔서 문문지 어두래 다디 네 가서 저왔자마다 제 가서 저니 님은 샤도第一 야 저니 가서서 야다니 산지 그만 유토야 어디 어딘지요 그래서 그 제단실 맞는데 되지 그래서 라베 그냥 잡아지 와리 꿈be 가자 무슨 말이야 저거지 그래 오스트리아 저거지 그런 사이코테라피 에 주제 진짜 말이야 내가 담보 비즈빌
꿈에 두대 펜데 그 제대 참배 나가지네 로디 인테마 컴퓨터 나가지 중이 컴퓨터 로디를 배수 자원나도 수라데 다디 슈글라 로데 컴퓨터 통한다고 그래 시위 셈발로제 컴퓨터 나데 컴퓨터 통해야 말이야 어디 셈발 어제 끝나지 다 듣는 때 다시 해. 나는 유행 묻지 말래. 거야. 다 때서 다시 말래. 먼저는 주도 야래. 때 다시 말래. 진짜 제가 그걸 나비 제자고 제자 때와 아마 다 가서 고치다 시라냐 좀 까와면 어떤 용가를 어디 다시 답이 따로 어디 지들 나자 민지 어디 줬어.大这个修了呀，做的你们走了，你们家都组织，这年人们呀，做的3句跟我推呀，我这里朋友有吧，我以后都这边呀。मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु र अहिले पनि अब हाम्रो यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो मार्सेल उहाँ चाहिँ विशेष गरी लामा ऋषिको चाहिँ शिष्य र लामा ऋषिको चाहिँ सम्पूर्ण आदेशहरू पालना गर्ने र सेवा गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै क्रममा उहाँले चाहिँ बुद्धगयामा मैत्रीय बुद्ध निर्माणको चाहिँ प्रोजेक्टमा पनि धेरै वर्ष काम गर्नुभयो। त्यसरी उहाँ धेरै काम गर्नुभएको थियो र अहिले उहाँलाई एउटा रोग लागेको छ। त्यो रोग चाहिँ के त भन्दाखेरि उहाँ उठेर मात्रै बस्नुपर्ने चाहिँ बस्न नहुने, उहाँलाई चाहिँ तल बस्नु नहुने, उठेर बस्नुपर्ने रोग लागेको छ। र मैले उहाँलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु त्यो के हो त भन्दाखेरि उहाँको यो रोग लाग्नुको कारण चाहिँ उहाँको जो अहिले चाहिँ जति पनि अब पूर्व जन्ममा अनगिन्ती जन्महरूदेखि सञ्चय गरेको अकुशल कर्महरू छ त्यो सबै शोधन हुने एउटा राम्रो अवसर एउटा उहाँले पाउनु भएको छ। त्यो यो अवसरले यो सबै यो रोग यसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सहेको कारणले गर्दाखेरि अब पछि गएर अर्को जन्महरूमा सुखको काम लाग्ने र राम्रो हुने अनि त्यसपछि गएर अन्ततगत बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यस्तो खालको लक्षण हो भनेर मैले उहाँलाई भन्ने गर्छु। किन भन्दाखेरि त्यो सबै उहाँले अहिले भोगिरहेको त्यो सबै चाहिँ उहाँको पूर्व जन्मको सबै अकुशल कर्महरू शोधन भएको त्यो चाहिँ गुरुको अधिष्ठान हो चाहिँ त्यो चाहिँ भनेर चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु। र त्यस्तै एकजना अर्को एउटा चाहिँ लामा हुनुहुन्छ जो थुप्तेन कुनफेन भन्छ चाहिँ उहाँ पनि विदेशी नै हो। उहाँ पनि 7 वर्ष जति कम्प्युटरमा थुप्तेन फेन्डे भन्ने एकजना लामा थियो विदेशी। ऊ पनि चाहिँ 7 वर्ष जति कम्प्युटर त्यो मैत्री प्रोजेक्टमा काम गरेको थियो, कम्प्युटरमा काम गरेको थियो र प्राविधिक रूपमा। र पछि उसलाई 7 वर्षपछि चाहिँ कम्प्युटर हेर्नै नहुने, कम्प्युटरको छेउमा गयो कि दिक्क वक्क हुने, एकदम उसलाई चाहिँ पुरा ऊ एकदम एक किसिमको चाहिँ उसलाई त्यो भयो चाहिँ त्यो भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट उसले त्यहाँ काम गरेन। तर पछि अहिले धेरै पछि चाहिँ उहाँ अलि राम्रो भइरहेको छ। र मैले पनि उसलाई फेरि पनि के भनेको छ भने यो सबै चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो खालको राम्रो काम चाहिँ त्यस्तो महान काममा उसले धेरै वर्ष आफूले त्यहाँ चाहिँ प्राविधिकको रूपमा काम गरेकोले अब त्यसको चाहिँ अब यो अहिले जुन अहिले त्यो छ यो समस्या यो रोगहरू त्यो चाहिँ अब फेरि पनि उसको पनि अब यो चाहिँ अकुशल कर्महरू सबै सञ्चय गरेको पहिलादेखिको अकुशल कर्महरू शोधन हुने र भविष्यमा उसलाई अर्को जन्महरूमा एकदम राम्रो हुने चाहिँ त्यसपछि अन्ततगत सुखको घाम लागे जस्तै गरेर अन्ततगत बुद्धत्व प्राप्त गर्नेको लागि त्यो हेतु बन्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। 다 지다게 되고 다 시름을 가서 지다게 되고 중단아 다 그래 다 시비가 다 시비가 지다 진짜 들어와 지다게 되고 중단아 쌤내 모용아 까마다 지다게 되고 중단아
쌤 대모요 까무다 다 나가서 다 도들어 다 시도가다 시나 쌤 기분이 아주 가버려 지금 또요 까무다 남지 제 야부지 제마 좀지 어떤데 가서 다 제디게 온도송 저자 온도송 좀 건드다는 게 때문에 제다니 쌤데 뭐요 까먹다 서버 치도가 서버 집에서 가버렸어 가버렸어 쌤 기분이 가버렸어 됐어 말이야 제자한테 지마에 다봐 전전이 최초거래 어디지 다 되다 어디 지났다 यो न्याउ कर्म पा चाहिँ त्यसमा रोल्पे ध्वजले उहाँ सायद दोस्रो कर्म पाउनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ अब हामी चाहिँ यो के भन्छ भन्दाखेरि पुरै जीवन चाहिँ त्रिविषको क्लेशको बसमा गएर बस्यो भने अनि मृत्यु हुने बेला चाहिँ एकदम आनन्द हुनु चाहिँ असम्भव जस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि चाहिँ विशेष गरी त्रिविषको क्लेशको बसमा मनलाई नपठाइकन जहिले पनि अब हामी एकदम जागृत भएर त्यसपछि चाहिँ हामीले यो के भन्छ सम्यक धर्मको चाहिँ अभ्यास गर्दै विशेष गरी मृत्यु अनित्यलाई चाहिँ स्मरण गर्नुपर्छ र जहिले पनि हामीले मृत्यु अनित्यलाई चाहिँ सम्झिनु सक्यो भने अनि त्यसपछि हामी साँच्चीकै अनि चाहिँ अन्तिममा त्यो मृत्यु हुने बेला पनि हामीलाई आनन्दले मृत्यु हुने दिनहरू प्राप्त हुन्छ अवसरहरू प्राप्त हुन्छ 다 내가 조제 라마디샤 조제 벌 자간다는 별 앞에 가라 생겨 때마 빼야지도 아니 때마 냠을 빼야지도 어디 제가블라 조제라 잡지 중에 아메스 좋아해 잡지 아메스 샤라도 서잡 샤라 그거에 어디 뒤 차례에 니만이가 어디 샤라도 서져서 가이는데 되네 순교들 자원단 말이에요 순교들 자원단 봐 전에 공부와서 좋아해 공부와서 그러면 그래서 두 번째 이제 공자제 설레죠 공자제 중요하래 제가 공부에 삼발랑아 그래 아멘 제가 사업에 샤라서 서져서 공론이 말했어 다 저한테만 느끼지 샤라 시비는 공론이 말했어 다 공자들 나 더 이래서 공원에 제자니 지 조직이 전제 아니 조직이 군대를 깨달아 아메마 진메진지 진짜 어쩐다 맞지 진에 공부하지 깨달아 수주를 또 도와줘 그래 수들을 저한테마다 파샤페 또 토모페 또 토모데 공자 맞으네 승주 섭주라 시우지 어디 또 시우자 다음에 맞는데 뒤에 또 시우지 들려야 진짜 재미 또 시우지 공부 또 좋아해 그런 일이 뭐든지 공부 또 좋아 저게 따져는 어떻게 자 베트남보다 मैले एउटा फेरि यसमाथि थपेँ विशेष गरी लामा अतिशा जो चाहिँ भारतबाट भोटमा पाल्नु हुँदाखेरि अनि त्यहाँ भोटमा उहाँको एकजना सेवक उहाँलाई सेवा गर्ने खाना पकाउने सबै उहाँको सबै काम गरिदिने सेवा एकजना आमे भन्ने एकजना थियो व्यक्ति र उहाँको चाहिँ अति अनुवादक उहाँको ट्रान्सलेटर अनुवादक चाहिँ डोमतेम्बा थियो चाहिँ र अनि त्यसको साथमा अलिक परतिर एकजना चाहिँ गोम्बोबा जो गोम्बोबा चाहिँ मिलारेपाको चेला हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ ध्यान गरेर बस्नुभएको थियो र त्यसरी ध्यान गरेर बस्ने क्रममा उहाँलाई चाहिँ त्यो गोम्बोबालाई उहाँले के सोच्नुभयो भन्दाखेरि
अब लामा अतिशयको सेवक आमे त जहिले पनि भात पकाएर बस्ने एउटा सेवा गरेर बस्ने उसलाई पनि अब सिद्धि प्राप्त भएन होला र उहाँको अनुवादक जो घ्यावा डोमतेम्बा छ उहाँ पनि जहिले पनि अब अनुवाद गरेर बस्नुपर्ने के गरेर बस्नुपर्ने उहाँलाई पनि सिद्धि प्राप्त भएन होला अब साँच्चैकै सिद्धि धेरै त मलाई नै प्राप्त भयो होला किनभने म त एकदम ध्यान गरेर बस्ने मान्छे भनेर उहाँले त्यसरी सोच्नु भएको थियो र पछि त्यसरी सोच्नु भए पनि तर पछि उहाँ त्यो लामा अतिशीले त्यसको विषयमा थाहा पाउनु भएर अनि एक दिन लामा अतिशीले हेर्नुभयो उहाँले हेर्नु भएर उहाँ तिनैजनाको चाहिँ कसको बढी सिद्धि प्राप्त भएछ भनेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको जो सेवा गर्ने त्यो आमेको चाहिँ उहाँको चाहिँ धेरै सिद्धि प्राप्त भएको अनि त्यसपछि डोमतेम्बाको चाहिँ घ्यावा डोमतेम्बाको चाहिँ अनुवादकको चाहिँ घुम्बोपाको भन्दा पनि उनीहरू दुईजनाको चाहिँ धेरै सिद्धि प्राप्ति भएको त्यस्तो देख्नुभएको त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण राखेको हो 어떻게 그래? 왜? 이제 그거다. 가서네. 도스레 제자 진리레 제자 도스레 뭐래? 도스레는 아니 하고 그래 개변치 중대 수수 미세나는 개변치 하고 그래. 제자 이제 방언가 잡지죠래. 이제 방언가 잡지지 방언가 벌어서지 잡지죠래. 잡지들아 제가 거의 이루어지면다. 잡지지 telefonarsa lungdemers. 제가 제대로 수비수지가 라면 거봐. 제가만 저 대신 주는 거래서 가나를 벌어. 그 박사를 패사. 저번에 잠양지 사서 자야지 사 어디 강수당아 그 강수당아 여러 짓을 나 강수당아 마달람 시다니슨 저래 가서 그거라 젠젠치도라 룸부지 저거 뭐냐 이 박살이야 리야 뒤천을 때문에야 룸부 이거 젠젠 거라 다 저거 다 강수당아 하도 배워야면서 와 간다이네 어디를 아니 고 니만 라만루사 니만지 데 라만데 랄망을서 수고하리 제가 서른데 니만지 라마저 그런 랑이 수강라만 그런 니만지 던져서 이게 뭐냐 연습하다 라마저 수강라만 그걸 가신 거 맵다 그런 랑이 라마저 던져서 어디 이제 방에 벌어야 그런 롱대도가 들리 그래 지나 또 접지주로 봐. 제지 방에 접지주로 벌어. 어디를 좋아해. 제산 어디를 좋아해. 제자디 가서래. 딱 가서래. 디바타 따라. 디바타다. 또 봐야 되나 들리 거리. 제자 가서래. 라마를 잡아주네. 접지주에나 원래 접지주가 땅땅 거다 대징나만 예수님 봐 아멘만 맞은데 집도 하고서 뭐 그나마 공부하려고 어때서 지금 다른 자들에게 이직지주 있는 잠시에 기술장함에 등가만 나와이 기술장함에 대해서 말해 어제랑 지금도 말이 라마티 가게 미싱해. 라마티 가게 미싱해. 기다 바보다고 라마티 가게 미싱해. 이니야 라면 안에 대바체나 라면 안에 배 대바체도에나 자매양도 좀 책지에서 말해. 슈구티 대바체도에나 라면 안에 대바체에나 라마티 기다 바보다고 이니까 미싱해지네. 라면 안에 대바체나 아니 이제 양들 주가 책지요 저다 시험을 하러 제재면 아니 저주사기 담지기 시험 이제 지대재면 남아 시험 봐 심지어 제도 제가 어디 제가 아니 대바체바이나 라마데 어디 지지 유니양 수준 원에다 대바체바이나
아니 디 로마라니 잠비 양다 저 책지였어 어디 맞아 되셔요 क्याब्जे फबोङ्कले पहिला तिब्बतमा हुँदाखेरि एकजना उहाँको के भन्छ सहयोगी जो मान्छे उहाँलाई अक्षर पढ्न पनि आउँदैन थियो वास्तवमा तर पछि उहाँले त्यो सेवा गरे बापत उहाँलाई चाहिँ गुरु पूजा चाहिँ सबै कण्ठस्थ हुन्छ नपढिकन भन्ने एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो र पछि उहाँ एक दिन चाहिँ गुरु चाहिँ एउटा काङ्सु जो त्यसको लागि पाल्नु हुँदाखेरि पाल्दा स्वागत गर्दाखेरि र उहाँ त्यो पूजामा जब त्यो बस्दाखेरि अनि त्यो जुन अघि आफ्नो शिष्य जो उसलाई पनि पढ्न आउँदैन थियो पढ्नु नआएको तर त्यसलाई पनि चाहिँ पछि गुरु पूजा जो लामोचोबा छ त्यो चाहिँ सबै कण्ठस्थ वाचन गर्न सकेको पढ्न सकेको त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि उहाँले भविष्यवाणी पनि गर्नुभएको थियो र त्यो विशेष गरी गुरुलाई चाहिँ एकदम श्रद्धाका साथ सेवा गरेको र गुरुको आदेश जहिले पनि पालना गरेको कारण र उसको पुण्यहरू उसको अकुशल कर्महरू शोधन भएर उसको प्रज्ञा चाहिँ उत्पन्न भएर उसलाई त्यसरी चाहिँ प्राप्त त्यस्तो जानेको हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ श्रद्धा गुरुलाई चाहिँ जहिले पनि गहिरो चाहिँ आस्था र श्रद्धाको साथ हामीले गुरुको चाहिँ अनुसरण गर्यो भने हामीलाई पनि त्यस्तो फलहरू प्राप्त हुन्छ र त्यस्तै एउटा घिसी च्याङ्वाले पनि भन्नुभएको छ त्यो शब्द सबै मलाई याद भएन तर अन्तिममा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी गुरु चाहिँ केही नजान्ने भए तापनि तर शिष्य आफैले चाहिँ त्यो गुरुलाई एकदम गहिरो आस्था र श्रद्धा गरेर त्यो एकदम त्यसरी गरिराख्यो भने अनुसरण गरिराख्यो भने गुरु आफै त्यो गुरु चाहिँ केही नजान्ने भए पनि तर शिष्य उसको आफ्नो गहिरो आस्था र गहिरो श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि त्यसको फल चाहिँ पछि उसलाई मञ्जुश्रीको जस्तो प्रज्ञा प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो आस्था र श्रद्धा भन्ने चाहिँ यस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि यो उदाहरणहरू तपाईँले जानिराख्नुभयो सुनिराख्नुभयो भने यसले तपाईँलाई पनि चाहिँ आफ्नो मनोबल बढाउने र यसले प्रोत्साहन गर्न सक्छ 这个这我这样这个就大概今年啥别给我这多不了，根本起码记住了这这把他们咱是说啥西北这些么这咱们人的30年没得把一种很大的叫完了就长久三久人不这么结婚那这结完年吧嘛，后来工作办完了哟。 대마우 단투순도 랑의 사베 대마우도 심지 삼지다 생에 삼지 조순 사베게 외자와 파다쌈 이 뭐들 때네 파다쌈 지 나데 아니 파다쌈 산지 가원 톰네 아니 파다쌈 심지 담지 바다장에 산지 가원라 바다쌈 라니지 집에 내라도 그저 영어쇼 야 आफूले सम्पूर्ण प्राणीहरूले सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको केवल चाहिँ संज्ञारूपी पुण्यलाई केवल संज्ञारूपी म चाहिँ एक्लैले केवल संज्ञारूपी बुद्ध भूमिमा केवल संज्ञारूपी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाँडो म त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने छु जमन बाबे जिदा जे माधव कुंदा संगो देयानी दा कुंजे जे चंदालो जे गवा जिदा दम जे राजो सने जेबे जावा दम जे जुंगो आगला जुदो ngwa de da ge संगो जे राजो ngwa जे 지제 감대 벤데 몰라바 칸레 주에 삼메진 그래서 저 때지 가서로 우다 저 저로로